Sa Obia who social media problem say images be air trendy. Ewo eye social media. Images na air trending ebini. Yes. Ebini. Enu matwere 5,004. Images we air trendy. Na just say yes calendars now pictures no hormone on some na ye. So far Adom Kyei Duah aye pictures ni bi. Yes. Ebino no. Ena ba kunsu ni. Yes. Oye Adom Kyei Duah ma jendi Jesus Christus. Na edenti ena amanfo edi toresam no fa wusa. Edentira. Edenti ena safa wudi we nyina no. Eba. Ebi susu die ni. Say no mudi atoso. Enya bibia se osofo Adom Kyei Duah. Wono a eni bi na no. Ena okeka saa ensem no. Abusia yeda twedempo nyangopo batampa no ase. Ena wo topic na dia to no no a fire na ye eye papa Adom Kyei Duah. Na wakasem bi na asem na waka no. Edika edise yedi mu nkomo edise yema ya dwene baso na yitmutinse biase but before then no sa Obia who social media problem say images be air trendy ewo eye social media images na air trending ebini yes ebini enu matwere 5,004. Images we air trendy. Na just say yes calendars now pictures no hormone on some na ye. So far Adom Kyei Duah aye pictures ni bi. Yes. Ebino no. Ena ba kunsu ni. Yes. Oye Adom Kyei Duah ma jendi Jesus Christus. Na edenti ena amanfo edi toresam no fa wusa. Edentira. Edenti ena safa wudi we nyina no. Eba. Ebi susu die ni. Say no mudi atoso. Enya bibia se osofo Adom Kyei Duah. Wono a eni bi na no. Ena okeka saa ensem no. Ewo no a na soldan. Onu ana soldan. Na yinti asema Adom Kyei Duah aka. Nafi emla. Nafi yemla medi emu enkomo. Amen. Amen. The next 500 years. Montiemi. Yesu mfoni na mwabetu wo wiase ne mu no. Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embetos. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until na day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nabra Yesu ban. Amen. Amen. The next 500 years. Montiemi. Yesu mfoni na mwabetu wo wiase ne mu no. Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embetos. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until na day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nabra Yesu ban.
Amen. Amen. The next 500 years. Montiemi. Yes, mfoni na mwabetu wiase ne muno. Yes, mfoni na mwabetu wanu amodi aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embeto so. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nabra Yesu ban. Okay. Eti emse obiate asem no. Ti we no kasatenti bia enemu biu obia ate de auditu ja no obia ate se one or three Yesu asoma ne se ne calendars na wo ho na manfo dabo mo aso dem no amanfo dabo mo dem no ono fa the picture emra beto so me pacho oboa ntete nyanso oboa yo trufo Okay. tenie You. otrufo na woje no ene se sa calendars na mo dia bodam ko nyango pon support ni tete bu nyina no Exodus chapter 20 verse 23 Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse number 1 up to 4 because can answer and some about verse 23 so we image be me pacho sele aje ko me fi ya pacho obi ni picture Put the beer. obi ponim ni picture mpa wa say emma yemfa adim image bi nsi wono mu Okay. emfa ema no The tell you emma yemfa image bi nsi ho emfa ma no Yes. what the Bible kasa Exodus 20. yakweni Verse number 1. e bi first wasoma wo say branefa picture beto fo wo poa Aye. saa pictures na amanfo de abo ma so dem amanfo de abo mu dem wo mo kam ya wo hu ni se wo bibire pataw eya wo yanko ni podi ni mu nsuo na dia wo kwa sanko fo kwa bo mu sasa krampo Aye. o ma do mu ye no Yes. Mexico ni ba ko ka ho different people tenie Yes. ya sa ni panankasa so sa so twa Mexico series na wo mo ne ma de dem na nyama no tenie wo mu bia do mu twaye Aye. the idea the passion of Christ you say no Okay. we say turn on my Mexico movies ya ono wan satire Yes. we nfra urade sa se be hu no wa ya gini sika na ade picture about them we yon fun pe se o Arabosam. we pato o Ghana ni we Majid Yes. da bi no Majid mo mu Majid Okay. me pato wa anya o ma anya Ghana movie wonu jam ma Kristo Put wine. ejumati be Majid picture about them say ana say wa yi movie a wa portray say we Yesu movie ni munti e wo the passion of Christ munti now the Majid the picture about them The beer. now bomb pay chere no Yenyanisa. aya saa we because they all the picture about them so onu su le obi su Mexico ni obi su kom ni bi Okay. ya o to so be act keke na one yamrampo say image na ka say worship of image so the image bi si wono mo so wo to ade na de adom tell dia picture atale ho obi ni picture atale o take atale ho with team process take an we do be edi ma ono so how image to picture na image Put your image. obi picture na Image. better etiaka de Exodus chapter 20 verse 1 to 3 the entire English Bible no we ya ni abachi Exodus chapter 20. yango pass one for me image emeto ni abon no wo pray image na ekoso so wo preso Dabida. azza ba mu kasare hade Exodus 20. Verse number 1. Yanko. And God spoke all these words. onyango po kan sem nyina I am the Lord your God. I am the Lord your God Who brought you out of Egypt, I am the free Egypt out of the land of slavery. every free ko afiem do bai You shall have no other God before me. you any kind enya yango fo bi nyatai the word God is self meaning ne say ade a wodo ho de be efofo ebetima ye calendar ebetima ye statue ebetima ye nsu ebetima ye bro ebetima ye biara ebetima ye sika ebetima ye osafo ebetima ye ade biara wodo ho beto so na ato fotum for yawe hukum abosom ekekasa God ni ade biara ho de be efofo the ade biara betu no want to so betu free ya ni komizi ahano tu for yawe okay sana ba ye onyame
And woman Israel for na minim yen dey ka ho ma ye warning. You shall have no other gods before me. Menya any other god before onu otumfo jawe. You shall not make for yourself an image. Me pacho stickers na calendar na pato ni pa na ye. Ni pa na print ye. Ni pa na design. What the ye na wa enya image bi say we ye Yesu image. You shall not make for yourself an image. Men make yourself any image in the form of anything in heaven above. Say me pacho in the form of anything heaven what above. The be biara say say my bofo, say my nsoma, my hwia, my Yesu, my bipa, ko nsoma kwa face. Ni biara am just for say eye bele me moto so ame sore no me pacho what so ye na waje bi. E tell kan no say be sorry image whether in picture or in the statue form no. Me pacho nyango passivity. Eye tell no small osofo adum tey bi ya say yes for image ebra wa abra no ti sade no tell you obi your tofu a we trust na betre so be your tofu a we trust na betre no senatia etiatia ba cross checking am say wa your tofu tell me nya no yes asam na ya ka me tenten nya no ya cross checking say your tofu nteni ka our image yes say calendar okura pese say makoye chen Yesu cross da so Yesu da so na me bom pa ye tere no ni na ya bosom Haggai chapter 20 no yes ani wa say me ka no me verse number 1 to 3 o de Bible Exodus 20 verse 1 to 3 but to make kan twi no wenko was on akopon kan say ken Yesu wonye yo so no 3 no but verse 3 no you shall have no other gods before me. Verse 4 you shall not make for yourself an image. Tell you men make for yourself an image in the form of anything in heaven. In the form of anything in heaven or on earth beneath. And not as or in the waters below. And not say in so many waters as yes. Because you shall not bow down to them or worship them. Man, yes, I dare not tell you. Some say what your picture. Now they are bored them they say for more. Yes. No problem because no any purposely I was so. So say I go anywhere of it. When you are say ayi glass with the about them one problem. Yes. But the one can you eat the purpose say. And that's impact I will not be from. And woman one number one is say you can any image. Yes. So I don't tell you where you bring where you wine where you to now settle. Hweye na wa nyepi na mo pass am like am na o se wa small say fa wo ni image na na ba to no ono erin kan image da hono waja do ndia no bete bia waja ntia yo no onye ntumu waja to no bete bia anu aka sa wo ba ba place abro wose na get betia ni tete ngan say ba bia all link it to ne say wono na ya di komisian okay tell you until the person will present us. I don't know pack. Or pass the teacher man. Okay. Some person just why you come here. Now you back. Okay. Tell you a continue. No patch Exodus 20 verse 1. Yanko. On the coupon can send me. For you can send me in answer. Maybe somewhere we yam cook. You Mizrima sa. The you free it. As so. I want to film. And then I'm different to me. Say na wa yam for bian come here no. You nyame. Yes. Say you nyame. Now from come I am your God. You not God for your day. Come on. What's any honey beer? Man, you're honey beer. Another one you must. I give you was slow. Another was a they want to buy and it says to be around young answers one your day. And go to one. And someone to come about them all day. And yes, who's no God, the picture behind you. I am the region, the man. What among the beer? What among the beer? Verse the number 4. That's number 4. And no, who will be a real one who will be a dear woman. I tell you, there was a super for it. So that's in a pass my walls of what you say. You pick and for you pick another replace and but only pick on the picture on fire calendar. Put the beer. One the picture of the fire calendar. The beer. What's the which one from say? As someone Antonio about Fred on 4 verse 1 say. And that's what I don't know. So we say what the fans for Casa. And you know be a new. Once on the day. So we say cross sake and for your true for. And this is 2 verse 1 to 3. Revelation chapter 2 verse number 1 to 3. Verse number 1. The worker say when you cross sake and for your true for. We take man. Yes.
ya cross check e musa wo trofo ba mu kasa Revelation 2:1 Ephesus for mobile for no come and say so that the cross man so that the cross man so e woni fa am Canadian so Canadian enso mu e ba no esie minimum woni munyumo no bre ana wo bre ana wo boaseto when say ntimi kura wona waya bono ntimi nkura wona waya bonefo na boso wona waya asoma woso wona wose waya asoma fo na wonya na se na wonse waya trofo so fa dum tebi asoma no besola hwe so ye dia otrofo tetia ni tetia man no ye besola hwe so ye otrofo and le buso aye so hwe no right because obi fo nye bisina the part of 1 Corinthians 14 verse 28 and 29 1 Corinthians I want to what you say yes so first Thessalonians 5 verse 19 going o be kan so ka ho the part obi fo nye dia me pato yes so hwe and dia cross second say o ye otrofo so far didn't you in American Kasa 1 Corinthians 14 verse the number 29 Kasa what a different year a different with ye banana basankasa you anasa me sankasa wana wakani mu hatu so kasa wi wana kan be yete enti me fan so tumi so be gina public ma be kasa wa abra wata roma ye be cross check with the word of God yes dan cross check ya ye hu da because not all that glitters gold ye be gana be so ahe me ye be wu die experience is gold and that's yes gold rubia ye be to hu yes 5 verse 19 First Thessalonians 5 yanko verse 19 yanko what's going on what again na nyamu pa mu anu nti edisi metua say edisi na fi nyamu pa na nyamu pa sam dia yenti metua most adin na hwe na mom before ba yendi na wonti metua no in time for adin na say na mo so de yeni mu chance ke cha no ayete pe so budi ya enti dia o safa dun tedia enra ye ba yedna sam bai yes and as you said to us ya sante wo kana che yes aye mu said wo kana oboa ya sanje wo talaka ade mu so yede oboa and then yes oboa we say for the next 500 years the picture eba we proceed yesu calendar no picture no and am see yesu calendar no picture no kwa yesu no woni ntu otia no bere no asma se for picture we proceed ade a wono empe and am ko to ade anya we pacho we say ko be yesu image a we pacho ni step to say dey enka picture mo yakubu yohane mu and enka beye enka mere mo na enka beye ko mo na hu the image at that time no pacho we go just that time no na ye ni obi on don o na ebi wo pa ebi ka picture ntimi say ba ko na kontrol yesu pacho nko beye na nko mfa ni picture no mo dem betimaya betimaya pata picture ye wanya yakubu ye wanya bi ana wo ye ngese bo elisa image no wasa de kenkan no afa bra afa do so no me kade Exodus 20 yanko verse the number 4 baba mu kasa was enya wo no bia ye na wo anye ho ni bia na de wo mo so ade wo ye mo so na de wasa sisi wo images no wasa mo kan de wasa so from wo nsomu asase wo nsum e wa asase asase biara mfa mensa biara menya nyetan mfa e pacho Adom Kyei Duah wo nipa ye nipa menya ni pita nsafu biara nyetan mfa nkoto won nsomu wono Nyankopon na mu kura no waka che so ye and one image the verse 23 verse number 23 ye yes kwa Exodus 20:23 Nyankopon na mu se munya mesujute ename munya debe munya mesujute ename wono ma Israel for one say yes omo kaye no ma anfa gold diamond yes dete anya onu Nyankopon ne so de be nyame ene sika nyame emo obolo gese munya bi mfa hweye kwa na wo one row image bi anka se gudi nsi wa ma urade afa se de mama ye calendar se yesu mo nyam ne so ono ne so na kira se sign na wo no be pon ne so no kwa ye kwa no anya bibi sa ampu anya de be afa fa wo ja fa no okay wa ma wole teliye sa eto abefe wo to one out se wo wonye nipa yes Jobalis ka bu bia umbia no o chensa mo nyam be fudi abade gite nyame ene sika nyame ni bi mfa hweye na wa ye bia mfa kosam do kan se mun safar butia na ma fode oso pama enu ano yes en fa de bi so se we ye Jesu se de about them about odumam about wa so about so dem no yes tiye wa ma wa na o be ko asie ye ni ayebo fo ho o pa ko Yesu na mu fu ho udi se mu ni esi wa ye besew ba tell you as well mo urade Psalm 34 verse 7 now people for bonus ufun sabeshia wa fa na mesu amobra we no wa ye bofo si na so o me wen wo ni na people for we fun babia
owo efu wo buda o de men so urade o ti ase no na botin ya brabo na ya ko fo ma ho ban Psalm 91 verse 11 no na wo nya go point na bo fo ma na wo nka wo so na wo na anya dai wo ye ne de bo fo be sin state o na so ba ko fo ba bu sin fa e yo de yen ko bon pa ko mo bon pa ma ni furu ma ta na ko si efunu bon pa ma no ba mo pa ma no duma ide ba de because this is 1413 yes what is sale u fo wo wa dim se ko home na ane baba hu fi wo mbre wala wo wa dim ba hu me fi wo mbre no bi di ma ba de wo ti wa bra ba wo boy as na wo e de di wo ti wo chi de nipa atakoro ya ma no pa cho en so ba bia ma nfa so bia de so ti na go put ne ma warning Jeremiah chapter 4 verse number 6 going we dey tell someone nyamu pocket Israel for Deuteronomy chapter 4 verse number 6 verse number 6 going they put what you say koko ba wo boy nyamu pon man yes why and I the preacher ba replace Jesus dey na say obey in the Quran part Jesus now pon preso tapia wait for preso ba mu kasa Deuteronomy chapter 4 verse number 6 one man it's bundes na money eti asama urade aka yenu so na yenye if you say no me nsa me asama na urade aka che no ene yenyansa na ewu mu de wo so ya no wo yenyansa ye ne calendar ye ne picture bia di na sam no so na onu wu so ye ne ba enu ano no amanya wo betu asade nyina amanya beti asade nyina enim na wo bekase na won wu so wudi na wo pass so mukro na bisira wa on bekase ampa amanya nsa fo no hu na so wudi na wo pass so ntino ya bekase o ye o manya nsa fo de ba hu so ti mo abrabo nkasa ma ho na yesu calendar bo dem anu ko ne yesu pon support yes no abrabo nya dai ekasema kwa was ampa amanya nsa fo no hu fo amanya nsa fo ne hu fo ani amanya sie ani oba bra kronkron a ana sei na mana mabeka ho se we nya nsa fo ne hu fo ani wo man kase ampa o man kase pen ani wo na me bia ani wo nya me bia be won sadi awrade na kokon ba ye be won to sadi o tu fire we e ben ye na so that say wudi na samson be ben wo yes anya the calendar sam tibi ba mu kasa yan fra ye fra ni ye fra ni nyina ko se ko o man kase pen na o man kase pen na wasadi na tumudia ana wa sadi na tumudia tene esa embra risi mo ni ma wo ya wo di sini ma ni se diso na sam na fa ya adwuma ko se nya mo pon men ko ni ma me was wiye ara na hwe wo dia ni se tene ye anya SethEkow de baba o mu anya calendar le bo de mu anya yesu fetu aba yesu o de ni mu anya de o be ti aso de mu wo ya na ye je be ana se na hwe wo kra ye ambo mo de so baka wo kra fi ye na wo mfi men sama na wo mfi nyanko pa sama woni ehunu yes na wonkwa na nyina na so wodi nyanko pa sama so wonkwa na nyina da emfiri wakoma mu asam na emfiri wakoma mu kosem ko na ma wo ma ene wo mama nyina ene wo mama so wo nyanko pa sama kosem pai eda na wo gira awrade nyanko po emu yele yo Isaiah chapter 20 no yes tama nyanko kamera so na to mo ade wo se eda na wo gira nyanko po ya wo nani mu horrible so wono awo be horrible na mountain sana e hono awrade ka kire me se ene awrade ka kire me se baba oman na no mame babua oman na no mame me ma wontie me nsam na me o muntie me nsam a wonsua mfa nsuro me enti yes nyanko po pita be nya na se na so man diso e pata na asem na nya imbe nya so oman de be di pata de bia enti die to bi za ko na bo an se un be dey mo betie nsam mo mesoro no no mo so awrade sam abobra konkron na wode tie ase e na wode tie ase asase so nyina afekwa nim na won fa nkire won ma kosem ko mo twepri be gira be pona se na mo twepri be gira be pona se kosem ko na be pona di eja na be pono ene eja ebe dare ko ere ekosoro to ene sum ene esum ene esum tabi ogadi fo janem ka satere ogadi fo ojanem ka satere ensam no ne de bai ene no be pato pita ne hia pata de kasa no yesu kasa wuntie ni gide wo pe abode awre ensam de bai ene na go pass some no voice na go pass some black and before yes ni me jisu dem na bo brabo ne obesew wonya onu akura ni image rawa no yes yesu na mu ra image kura wonya su dem tieniye okay wonya ni de ra image na mu su dem a me pato na open asma obeso paso na kan pese mu image kura mu de su bubo mu dem ne mu so dem ko da ye boni bia obi kura ye homosexual gay for you movie no yi ni movies no obi ni movie no so be jira ma yesu yes anu aye ni movie no aji ka wi o sọ̀rọ̀ ya watam ni picture ko bo dem say yesu ni adenta o yesu movie abrosa na na mo so mpapato yesu ni dubia bible kasa we put us in a ready for ojanim kasa majid the person of Christ you are not majid picture more them
I now from my picture more them. So I get to one day or any pass away. Yes. Now going on here by about Diana, Obi Pita, only pass away. I'm saying the Pana. Obi crossing the design, yeah, but people design, Pato, a yes design. Only yes image. Bamukasa. What's it ready for the general cassette? I'm ready for you. Tell me a job. So you don't need image. The image, you don't need it. The wait. I am some men. You could go through a general cassette. And some men. What am I saying? One hour was to pay. Now, so don't be among you uncle. I've been a one year time. You uncle. For young, so many image and go to me image in account. But why? One more thing you have to master. Yes, my pictures back on. William Peter. One who's to be here. Yes, they won't dig a voice. Say, now go papa say, you only picture to them, another can picture my boss. Yes, sir. Quote you found on to our boss from families from families. So when I'm finding I'm from areas. Because days over, so I never can not of what wine. But you can match us. Yes, to picture the first and come, yes, and what to me, I want to identify. Yes. Why? Babu Kasa. The Patricia Batetina, who wasn't a canapama, someone was someone on the train. And ransom to them, ransom to above me, and what you are broken. All try on Patani Pitaka, put to the Hamenso, Hamenso, and this I'm a brand new size and Brennan Masaliana to be Amunyo. As a semi come across, I see a mutum aquafan. Let's wish him a class. The more time of class is here. If we say, oh, lose one the other, yes. And my year's calendar and my yearly calendar. Wow, if you have one to be a dano, I ran through a general cassette and to all cassette, some lovely picture behind a day. Come, I can't put about them. Only pen. Mexican picture in your someone and can pick up like a band that were in the become of physically. When we come and move for commitment, we will be artists. I draw the person. About a year, sir. Woman is an image. I will leave us. I don't tell you a thing. I'm not possible. One funny image may be here today or your trophy because you're to image now. I'm for support. Today, I'm for support. Yes. Woman for you become the pain of the chassis. To go Roman for us for them, my images will be paid. They buy it. Say, say, what we should see. If you say, who is when you're done one? And I know Castle ever chapter 20. Yes, why who's to be a done one? Oh, ready for a general cassette. I will do a general cassette. I will hold it for money as a money uncle. And today, I want cassette. Yes. Oh, my own young point may say, well, we can't make image Bianco, so you almost say, I give you a spine. I give you a spine. With way down my young pong. Now we are sorry. Bremano, Banses, I am Bremano now, Padia Princess, without the picture and my daughter is one of them. I smell the big fine. I'm sorry. I don't know why you're Biamano. And yes, moon. I tell you why you're Biamano. Would it be Quality was assassin of the Biarans. I don't say Bias, Bias. Yes, when you be some attackable to know Yamo. This is what a Bias man. The other area from my from Sasso. Tabia always so much. Tabia was from Sasso. Look at some. Oh, yet, we are men in the purpose of was. Yes, walk out with the Chawa. I am an image. Amen. The next 500 years. Montieme. Yesu mfoni na mwabetu wiase ne muno. Yesu mfoni na mwabetu wanu amodi aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embeto so. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one. Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nabra Yesu ban. Amen. Amen. The next 500 years. Montieme. Yesu mfoni na mwabetu wiase ne muno. Yesu mfoni na mwabetu wanu amodi aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embeto so. Yes.
Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Asoma me say me fa manim embeto so. Amodi aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me say me fa manim embeto so. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Eti emfa assembly yate. Yes. John chapter number 8 verse 41. John 8. John 5:41 rather. John 5:41. Verse number 41. John chapter 5 verse 41. John 5:41. Feriye. Me put say. We have for Luke 6:23 if I come home. Bible kasa. John 5:41. Where be be atesa wa your true for. When you catch us say I be gina mu koyan pon yintum na ga bese wasoma o say fa wu pita ba beto so. Bi kan so bi na sam. Ni ma konkon na so. Na o kra enya enkwaje. Enye sa Sanity. but agenta metaya wo to yan for say ofofo be ba won won team no ko betie no. Yes, oba ono be boast ne ho. Yes. We anwa we nyina o ya pa ni nyama ne ho. You are the John 7:50 beto so. Bible kasa. Me put John chapter 5. Yanko. Verse number 41. Bible kasa. Ni enemu firi pantai. Wa say da bi What me ni enemu. wa say wono agenta metaya no. Wa nye ni monyam nya dai. He firi pantai. Ado tebia ye nyina wo je ni monyam fu wantan. Pantai. Yes. Dewa ye nya wo ya sa na mane. Yes. They said wa ya ko du say eni monyam ani pa be ma agenta metaya mpo no. O page. Yes sir. Now I'm going to say calendar nyamo passport. Je bibi ngani fa e ma ba be. Tale so. Because Philippians 4:20 was yele ka nyanko pon ne fa ni monyam ma ne dada. Obi ono obi anche na ni monyam to be. Yes. Ala ni monyam ade komisi ane wo no. yes. Ayo to fu aja wo ne dia ma no. Ala ma tuma so wa ye Matthew 28 verse number Matthew 28 verse 18. Yes. What was so? Yes. As to me like that. Philippians 2 verse 8 to 10. Yes. The song is any demon was for. Yes, as for. Yes, as for. You got to get it. Bank to my two fire where double Miss Yache. I am a person with Namui. I don't tell you about why. I don't know why. That's so many tongue. That's a bonato. No pardon out. I don't know why. The tongue. Ya no be compare. Yes, yes, I'm a say and when man is an agent who biaji. Na you have why. Talk of one in you. Why was Niga? Why was Maroon? So we go we are singing and playing so what? What time when I'm so young to Yes. Why are we better radias one by radiaqua? Don't touch this say. I can't see you. Aquanya die. I see you. Wo ka sa na wo pass myself for Peter and Baba change yesu die. Ran yesu Peter na yesu epes wama. Bia. And na mo some man for ka say Bible ni. Dia wo ka kanti. Na dia do wo ya pa ne nsore ma. Ya tine dem. Oboni zim. Wo te Bible. Me patcho chapter 5. Yanko Verse number 41. Yanko ya ni me firi pantai. ya ji ko be fi ase na no nya wonye fi ni pantai o. Me say Ete bon na fi we o Matthew 2 verse 13 go you. Yes. Up to 15. I No prince woni mo prince for ya we na ye temka se we ni me top pa. what's some me. Voice when I do we check say adu tu janu the boss man. Ono na e kan ansem. O ha ni wada se. Obi ni ho. Na wa na sound na ne. Ono na o kan. Say wa na sound na ne dia kristo be ma mu so your true for. Baba mo kasa. What's me ni mo firi What one one yan mo nya fi ni pantai. we say. Wo ho mo say. We ni nyankopon do. For see follow me now pod o mu. Kwa Me de. ono ye so zi ade. Ba meja di Ni nya pa me nya no oba na jetim. na mo ni me. Na oni panye no. So fifo ba ono ara ni bi. Wo so ba pa. Obeka so ye Adom Kyei Duah. Ono na mo ba je. Ono ni pa ba je no. Intelligence What Adom Kyei Duah so dem bo nsam say. Oba we pesa in komisia. The next video because abeye or see the na mo hwe no no a. Ela. Wo twalitia. Tie Yes. wo see the na mo hwe no no. Wono no a. Baba cho so no. The mo hwe no da bi o jin komisia na. So bi akọ hwe urade. Wo see wo ye no a. Abu sambe na tell we. Abu sambe na tell we. Abra wasem.
ɔtɔfoɔ ba wɔn wɔn ti mu a ɛna mo bɛgye 7 verse 15 bɛyɛ pɛtɛ John chapter 7 bɛ sɛ ɔpɛ no nyama na hɔ yɛ ɔtɔfoɔ Bible kasa John 7:15 Bible kasa bɛyɛ pɛtɛ wɔtɔrɔ sɛ kɔkɔkɔ ne mama na ɛyɛ yɛdafo no mama ɛyɛ yudafoɔ ne mama ɔkasa mo kwae bɛpɛtɛ verse 18 verse 18 ɛsɛ dɛ ɔmɔra no tirim kasa verse 15 kɔ verse 15 no na ɛyɛ yɛdafo no mama ɛyɛ yudafoɔ ne mama na wɔsɛ ɛne mo sɛ ɛyɛ dɛn ɛyɛ dɛn ɛyɛ nsu ahoma pɛ ɛna wɔyi a wɔnsu ahoma pɛ na ɔno ni sɛ nkɛde mo nyam kora ma wo mpa shift pɛ kɔma awurade wode a wɔgu so pɛ ne mo nyam nipa anim yes sɛ nipa mu sɛ wɔyɛ biribi okay ɛna yɛfrɛ me Steven Adom Kyei Duah ɛnti ɛnyɛ wode wode sɛ Adom Kyei Duah ntɛɛ dɛ Adom Kyei Duah ɔdi agye nkwa dabia ɛsɛ adeɛ dabida so na wasɔre ba no sɛ ayi lewen wakɔnya nkwanhyia ɔgɔnya nkwanhyia na ɔne Adom Kyei Duah na ɔyɛ Adom Kyei Duah eti deɛ bɛsɛ yɛ kyɛ asɛn sɛ yɛmfa nimonyam ma Nyankopɔn tiɛ ne yɛ yes na deɛ ahu ne sɛ atorɔ difoɔ nso so mbɛnya ahoahoa Luke 6:23 going Luke 6 verse 23 going woba bɛka ha no mu bɛpɛtɛ yi Bible kasa Luke 6 verse 23 kɔ ne ma meɛ wɔsɛ yɛnkɔ mɔmɔ ne nye da no wɔse wo a woyɛ deɛ tene na wɔnwehia ma w'ani nye ta no ɔmo ne nrusie ne deɛ kusie hwɛ na sɛ ɔketewa sɛ wɔ so wakatua ne yɛ kɛse ɛwɔ soro saa na mogya no ho saa na mmɔgya no ɛde yɛ adifoɔ no ɛde yɛ deɛ bɛyɛ adifoɔ no adifoɔ no ɔkasa mu that means sɛ wɔn mu yɛ deɛ tene no yɛtaa wɔn saa ɛna wɔn nso a ebi wɔ nifa bi nso a wɔn yɛ deɛ ntɛnkyɛ wɔwɔ wɔn Bible kasa bɛpɛtɛ ne toa so no yɛnkɔ wɔsɛ nanso wɔn yɛ adefoɔ mo a mo yɛ adefoɔ wɔ abrabɔ ntene na mo nam kɔmpɔne so nam mo nue na mo nam awura kyekyerɛ deda ma wɔn ayi kyɛ na mo nsa aka no kɔɛ mo ama me mo ama me mo nue na kɔmbɛdɛ mo wɔnam kɔmpɔne so nyɛ sika die ɔtena kɔmbɛdɛ mo wɔsɛ mo sere sise yi wo a wɔsisi esi yɛ mo nue alenta because of wo nam kwanboane so bɔbɔ mu awurade na wo serious afro ma wo gye sɛ woni agye ɛta be come no wo bɛ ho befu because kwai da nipa nyina kasa mu ya sɛ nipa nyina kasa ho sia alenta nipa nyina kasa ho ya aduani obi na pɛrɛ ɛtamfa wo sa Adom Kyei Duah abɛka nsɛ wo nyina woni wɔ sɛ agye nsɛm do nipa nyina kasa mu ya munie na sara na wode yɛ magya no saa na ɔyɛ dɛ bɛ wode yɛ magya no saa na ɔde yɛ deɛ ba deɛ wɔsɛ na sara nso ɛna wɔ magya no ɛna wɔn mu agya nom ɛde yɛ difa atorɔfoɔ ɛwɔ awɔ difa atorɔfoɔ okay yes difa atorɔfoɔ pa de akwa prophesy Nyankopɔn akoa yes na ma wakɔ so ayɛ ahantan yɛfrɛ me Steven Adom Kyei Duah ɛgye nkwa dabia so bi lɔ ne tɔn ɛdin na ɛgye nkwa ɔtɔn paada ɛdin na ɛgye nkwa pɛtɛ dabia yɛfrɛ me sɛ yɛdin a wɔde asi wɔ no mo no pakyɛ o Acts 4 verse 12 yɛ fast Acts chapter 4 wobɛsɛ wode di bɛbata ho sɛ yɛde di bɛbata yes for the next 500 years wodi ne fa na aduru wodi ne fa na aduru ukuro wo for komi anim dabia Bible kasa ne Acts chapter 4 yakɔ verse number 12 ne pato ayi obi ko kan last time nye police wodi mu nwan we ya hu mu nipa na wan ni deal with the person abro wasem we ya hu mu nipa e obi kete kete na the police station we ya obi ade na wan ni nipa ni dimi okay na police den come out to be ko ni bi Bible kasa ne na de be pato Acts chapter 4 ya de verse number 12 na enkwaji biara Matthew chapter 27:52 we start to Peter say fasika je ba bi ese na me say kanena ko a kame nyawo yes kama sere gana nkwa ma bofo abanyesa yes odom elisa wo yo bi na odom a na the police station go fa ofiso mutoto okay commando wo mu ne na ya duba na mawe na so na police bona ho ban o na police bo ho ban na so yin people person sai pa obetima bo pete de o mo de bo ba mo kasa na de Acts chapter 4 verse 12 ya kwa na kwaje ni obiara mu o se me kan tell say Adom Kyei Duah man kwaje ni obiara mu yes tell nanso edi fufre ni oso asia ya ko podi ya ye nimu aye ba ko pa yes ye ni Adom Kyei Duah bia ka ho dabia edi fufre bia ni wa nyango pa wo oso asia wodi ama ni pam otumfo nyango podi ama o ye ni pam ese se wonje yankolom na kan se de da twere se de wotrim obachi yo ko wasi enso edi fufre ni oso asia edi fufre ni oso asia wodi ama woni pam se odi ama woni pam se ese se wonje yankolom na ba so de Adom Kyei Duah be bata ho woman for edi bloggers edi Nyankopɔn som fell because of okasa eyen 20 Christ wa Canada yes Matthew 24 verse 5 verse 23 you fast mama ne kan what chapter 24 John 7:18 you fast John 7 no pen mo nyama ho trofo
according to Bible. Yes. Yes. We are doing it. Yes, okay. We are true for you. True for according to the Bible. Bible kasa. But Matthew 7. Sorry, John 7. John 7:18. Verse number 18. Get out your true for you. Open me number now pajama. Yes, when we know no go won as how man you. Oh, yanko pon say no masa. Why? Yes. Na ho brasem continue. Na ho brasem ti. Opon so we why you nyan po pelu ko wakoso mpo no. And this and 5 no. O yango pankura mma won nsema ye to be wona tia no bia no. Yes. Ye so mi fire patapao. Ba voice never say why na fata so ko di bukuru wankasa. Yes. O ye di bukuru ko brasem for no. Mpa no nyama no. Ansana emu ba ko ba ka say won na o fata so ye de be. You deserve it. Okay. Maybe Psalm 27 verse 2. Maybe you are enye wa one on papa but omo bi na print and say na o fata. Okay. Obi a ignore say di bi. Why ho brasem So what pen mo nyama e fi nyango poya we nchen where you pen mo nyafu ni panchen Acts 12 verse 23 haran ko je mo nyam bia e nyango po dia bofo friso bro no man dore mo odani funura o ya to tell dia so by careful. Yes. Can what to pen ya fire any atem e kan say dia sametie ya fire in a professional way and in the biblical way. Okay. Bible kasa never there. John 7. Verse number 18. Bible kasa obonora ne pin kasa. Adom Kyei Duah say onyanko pon so fa ni picture na so yes. obono nti me kan me kan ko tese tese na on pon sa image na ba so de ko so poto why do so ma so from image beto so e ti job all one thing kasa no ehso amara ni mo nyam pa mo nyam mo no na di ohwehwe de osman ni mo nyam SethEkow ya mo nyam o tu fo ya wa ni mo na on pa ni na ma ho a ho no ya no kofo sai pa na no kofo. Yes. Wo pa no nyam a ho we no ya no kofo yes calendar for ni beto so bele yes dia do di beto do ejuma yes ayo beto mai ni beto bia wa so ba so bo obi nim so bo no nsawu obi nim so powder no nsawu obi lo mekan obi fan ga so wa no so bo ni bi ama ne yare na anko yare ne kwa sai mo wa mekan me yira nya wa mo Kristo akadada wa kadada Matthew 24 verse number 5 Matthew 24 it was at Kristo aka it say see gentia or can send the same I was because encrofo Adom Kyei Duah so dem ho a won eye akra o me yankwa to say wa music say bi empia o ba ye no say ofri nyankopon yes how the name say ne be da ma kwa say be boye gig bo say be boye gig and santani ban ko wo yimpu na nka bo say o da ba da mpu ba mu kasa Matthew 24 yankwa verse 5 baba mu kasa what's na nipa bebro de me papa be kase no say nipa pi ni dimba be kasa ni Kristo wo no pempem ko no no da nipa pi o be repeat Kristo wọ́n dáńtà nípa bẹ̀ pray wàá kúbi so wọ central region apam side o ọ̀hún sọ ṣe bisẹ́ ọ̀hún ní tàn bẹ́ so fàyà ní pàmò ẹ̀hún sẹ́ yẹs báwo kásá wọ́n sì náà nípa bẹ̀ 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 nípa pii including Adom Kyei Duah bìbí bá bẹ̀ kásẹ̀ bẹ̀ Kristo mọ́ wọ́n fọ́ ọdún mẹ́tò ẹ̀yí so ama hwẹ́ wúwo ntí bẹ̀ díẹ̀ dẹ́ amanfo ẹ̀yẹ ọmú di Yesu fẹ́ hwẹ́ wẹ́ bloggers Jesus Christos wọ́n yẹ busisam I have some Christ who fell because of Ukasa entity. Mama Kasa Nade. What's in any problem with the yes, I am probably dear man, master the mind. I am a sanity. And yes, cover 23. Verse number 23. Mamma so because say case will be case. Say Kristo no ha. Say Kristo no ha. Anaso ha. Ni wa be say fa pokuase. Wa be say kumasa. Bayili. Ai, ya so shakatapo. Bayili. Ai. Opo. Ko ni mamunya na Kristo atrofu wa. I know Kristo atrofu. Okay. On this also about represent Kristo no. On the better so. That is one very different Christ. Kristo atrofu that is what claim say we be said the anointed one. The now pass man but opo. Any for atrofu be sorry. Any for atrofu be sorry. Obo central ya kase. Yo be ye dia body. He central ya kase for nyake. Ai, gig bongo. We ni gig bongo. So bolo ton. Masa. Your business. We businessman. Obo apa na me collection and na music and but so bolo on ton. How down ton. Now no music on your end. On social security tax. Obi ka onye ende ha
so bolo no pato onton obi sika wo nyina ndi yifa ene sema Leviticus 27:28 can say Leviticus 27 verse 28 I dey say o kai pote power me put say yankoi esrade biara wo sira so urade yes sira so wo so bolo wo sira so e wo urade that means any business now we are so bolo na wo dey me ma urade mesa yes na obi a Yesu mo da kora wetimi atomo me pa ko Yesu mo dey so bolo mo tede bia Yesu mo dey so bolo mo tede bi gu Yesu ni ma sa Yesu dey so bolo mo tede bi Yesu duma Yesu mo dey duma Mama mu kasa ne hade was esrade biara wo sira so urade na Yesu mo da no duma ye ni be ho ba mu kasa was esrade biara wo sira so urade bi wo sira so say powder wo sira so ba urade oyo say wo so bo te ampa na no kona ya ma urade a won ton ne de oton na ye ton pa Bible hono e hoye ma ayi afọ hoye marketplace ko tede bia hoye marketplace hono ton.com ma 221 verse 12 but this class from the down but one twa ba ko twa ba o tam so na be hu e to so be yes ka waka to ha na mu fi ato yes e bia na ko so no na Kristo atrofu e tuli bia ko e apam bu e no mu nya yi no okay o abafu e no mu nya yi ko no wo jabe no nya yi ko sa o anu te dia no nya yi ko sa na tie sa na tie we be di kakra sa na tie efu nyango pon wan te sa da dabi Ronaldinho me pa to ne wo digim dabia wo dabi sa na tie ane you as for them tie ade efu nyango pon bia no wo de ma wa entra so forever okay yes sir o mbele kwa yes sir me pa to mahama and represent bi dabia me pa wan call from me pa to wo dabi Jeremiah oboye odi for kesen pa to okopom dabi this why nyango pon bone oda so gidi yes Abraham oye kese sa ade ko wu oda so sa na tie gidi yes we dey ye peda wa that means ani enfri nyango pon mu ntia why Jeremiah kizike ayezem nyongo kese sa ade yan nam ye sa ade ko wu wa Elisha wa de ne dey ye sa ade ko wu ya wo kura ya de mi fra kwato kwa na ko ka obi a wo wu ni kwa no wa sore why yes wait for how nyankopon you will net here enya endo bi na me kese ene mabafom ene ye wiase de bia okay ai wo paja to for ba nyunto mu a we gidia later no we work soon owe ai watiada me pato wo da bia aha sa na che bon sama de ade bi wiase ade bia sa bon sama paja wa forever wo yusu di cha forever wo yusu na later be yusu Assyria okay wo yusu Assyria later ba be yusu Babylon wo yusu Babylon later ba be yusu Medopesia aha sa je mi bia na ye temper wo yusu ya later no wa shift ko be info okay sa na tie to the ode ba nyuto mo ode ba football mo e pacho ene chase na hefa de no bo house no so mi watiada ba football mu de da so hono aye sa na tie ade bia wo da yi nu bia sa na tie yes o peda wa later no yes it is about can say Yesu nkoto no na on fa hu bia sa ni mana wo de mana ko abia ba 5-4 years later no new view no sa yin na de yes it me pesa o tie nyankopon mu die and last forever Oye no obi ayede anata okosim amu nyimu ha Moses on woye bone woye ne ma bebe yes wo yi pa wo good power but there oye nyango pon fan kene enu nyango pon ni munyamu a okay Numbers chapter 20 oni ni Aaron kwaje eno pe nyango pon fan kene wo se no ntikan na wo pon fa den enu bi Adom Kyei Duah e be se wo de no o kako ba bi ho tro abo bi be wo ire be na wo pato wo ayi akode wo yin po Nigeria tibi je so do bi waye bra ni dia ko e bi waye e go say nawo tactical command nawo eti dia yin na wo se hu ne se wo yo trofo so yo trofo dia e na o na so ba ye careful this 18 for me ma mo nye de ma nye de na mo nya ne hawo no de tieni yes go bi sa wo hawo wanda wo kwatwani a ubenya ne hawo ni bi eti free ni mu fi na wa anya ne pon ni bi wo nya ne hawo ni bi me me kokko ba me de bo wano no yes ya mo fe oyo trofo na so so oyo trofo so wo de wo so ye ba mo kasa be pato aye Matthew 24 yanko verse number 23 no ni mai na so obi kase she you say no wa he wa ba yi katapa
anas o ha wo kumase woni ni we ye no anya ni Kristo atrofo ye wo ye Kristo atrofo ni edifo atrofo basere and they say ni dini say ni dini ebeto Yesu calendar na so never done say ya enya Kristo atrofo na Kristo atrofo no nyanwa oyo one da bia Kristo atrofo ene edifo atrofo ene edifo atrofo be sorry wali mame wase no bayan sentrani akese be mpo dan sentrani be no yem kanko ene anwa de o nya anwa djuma bia wase ebetimi a senke betimi mpa ko beda da wona wayi wona bo ka do no nya nusa ho no mo we no ma gigi no no bo body away be careful pa ene wunti Romans 2:24 Romans 2:24 kwa sorry press say nyankopon din because of jawo kasenti kwa wunti ene wunti say nyankopon ya manama ene manama mfo nyina se nyankopon din say ya for na edit easy Adom Kyei Duah Bible yes ene wo kasenti 2 Corinthians 6:3 2 Corinthians chapter 6 so why ya man what na mdima suntutia amagana no bi akeka kansam bi ope edit Bible because of you Bible kasa 2 Corinthians chapter 6:3 Bible kasa na yentu sintidia du yaram yanya ade bi sintidia ewo bibia mu yanya ade be bogu na mo pomo dwumadie ni mase na wonu osum anya saa amanfo benya osawo po som no asebone ede aka ani bi na azum tebu ayi no Paul say yanya saa etu yanya go ni pa quality say wo first Timothy chapter 3 verse 1 bi say wo yo ho say that means say wana mo to be on hwele wo bi enya ho asebone anka de bi ankosa mi say ya Romans 10 verse 40 the true person is yasoma no the body ono wadi Kristo e fast na asamba ho a o me Kristo duma na smile dey na so for God am aba news and that is of me because of position okay edina obaton kono bo obi abakro no anya ba police bokro no be news because won waduma ne say o na me chekonfo okay ano ma police bi ko bokro no na emi ni fono yes police bi ni pa police bi ni pa so police bi be ni so boy kronfo ano do ba police bi etinya police aduma na ama na kronfo ono ne ya kronfo wo ni da ano do ba police ento de saa ko ano si na wo ni ba police aduma ni enya police aduma na train as kronfo police ntemi ban ya kronfo ayo ono ya kronfo da ba police ni eto ono so wo mu no wakoba ko no bia so na good police aduma de ba aha sa na tie eli santi na wonso e wo musa wonya papa yes e wo musa wonya tu na gopon nipa na msa wa pano si na wo panko nti joba ye bia na egu na gopon no mu ase 1 Corinthians 10 verse 32 1 Corinthians 10 verse 32 verse number 32 temi yes e te wo ya de bia wo so ye careful enye nkwa ho wo so wo gina so de ma no mu no ele wa so de man kwa na no mu kasa because e sa da social media e the whole world eke kwa the whole world bia ele na make sure say we be careful ba mu kasa 1 Corinthians 10 verse number 32 yenkweni when they eto yuda fo eto wa say ye na aye de be de eto yuda fo de eto ye fa yuda fo ana hella fo si ana sa mana man no da bi unyan kanko I say when they eto yuda fo ya ka ye le anya de beto yuda fo ana hella fo ana sa hella fo ana go pasa fo si ana sa ye be ye de beto nyanko pasa bo de ba de sintidia say the whole Ghana sa de o ma ye to ma sintidia yanko pasa fo apart from war for the crown out to sintidia no what circuit at nyanko pasa fo nyina sintidia ama wo pia won ko wa so nyangwase because of you Omasan sheni week that's how to be political kala na say nyintu me bebesa this I no so buy wo yes na some Saudi we wa hefa why na twist how Saudi we dia ba because of Adom Kyei Duah because of you because of you you know what say na amane because of you bayali Galatians 2 verse number 3 to 4 ye makwan ye won lipa mu say o your trofo ye na lipa mu say o your trofo you na still a obekọ wa di netia e wo wasam yes make us 6 waka de ya yede atachero titian Jewade pa ho ne so ba ya de tabe pe na ho brase me se calendar bo dem fa so bi ni so 2 Corinthians 3 verse 1 ye fast man 2 Corinthians chapter 3 verse number 1 verse number 1 calendar bo dem you to image abodi abo wa ayi we kam do ade abo fi ye fa so bi so yes because no no a o don ko to ade bi a enyema hwe na no ko to so
What do you come make up with the idea be a smooth fast way? Common image be will be a graphic designer, any computer designer, and I don't know what I'm saying. No one Obediah, I just have Peter B. Johnson Obediah. So only Obediah, I just have to Peter B. Johnson for money. No better now do to move the moment. I buy me. The beer. Just look at Taco to them, so more black on the part of smoke and the books over. The panel will say for the man for as I see area, open my bubble. And it's a upa here. What brother and the bit one answer say what boss? Yes. And like my mouth has a use calendar for so so. You use to put about come for girlfriend etiquette and fast about. What do you use calendar about them? And I want a man with them. What is our time? Tata na want to them for someone was so calendar. Empress on one part. We put on one. Yes. Man can use to put our image. Patterns are image John the beat. Where in the future, John? One can in the red image. To me, Isaiah 53. Why? You say a bantama. The passing in my feeling you heard say Isaiah said, no, need your body. Yes. Because of say, no. The really by yelling tea. Now, I'm from fire. Don't be out in Kenneth. Don't be out how at a tea. My bomb panic action. Never tell you young wolf. Yes, sir. I could have bruni away. No more so. Fasting cry when you Buddha. You put us in Jesus. You show me 3 years fasting 40 days and 40 nights. The body me. The body. What the money for us. Money for us. Isaiah 53. Verse number 1. What do you do from 2 verse 17 to 1? So, you have them visiting every the image, the pattern one roto. And the master said, what you do with them. But they confirm Bruni. Maybe I have so many papa Hammers out of another them. A woman years moving for me, papa back a hammer. Yama from one. Yes. Yama from one. Messiah Majid, Satan Majid, the person of Christ, once on San Yama. Satan Massacre, the beer. No son you move your kiss mammy mother the moving. I know my duty more them. Babu Castagne for me. But I just 53 young way. When I was a Canadian. What's the while what you are saying? I want the Basana. Why should I get your money? Why should I get your money? Free some friend, you free some for our news as a person who has up, as a person a unit. Only I had no papa. Second, I don't know what the moon offer. Only more papa. Only I want it. We enemy William Bade. What's it because of Saget? Yes. A crow from the yes, just to be permitted to final at Bay because of what the continent. Quality, what's it only buyer? A woman who only image be a man white. If you pretend about the wife and as an fanboy. Miscellaneous. Mr. Secretary will be able to my drone at this 217. You revelation. You are probably going to another word in the Junker John. On a physical woman. You cross years or something when you are there. Revelation chapter 2, verse number 17. Babu Casa. The Pato, what do I say? Young way. Revelation verse 1. Revelation 1. Verse number 12. 1 verse 4. What's the name say? What Dale say? But the name say no question and you know for pay you so many voice and a casa. I'm not telling them. You scatter your dance so who's attacking your dance. I can do anything. I'm getting anything. You will be autistic only papa. Obia autistic only papa. What's attending? What's attending? The pastor man. The pastor is what? We have not to who. We also by describe no. Like who the two picture no. The pastor on my daughter. On my daughter. On the calendar. Bam kasa what's it all the scabos swap on the cook what is the scabos swap on the cook and the 3 enemy what's it organizing if you want to for bam kasa me pata na trust one ese sutrama I say sutrama and it is so jaframa na me is so jaframa na so hu na night say ya wafe na night say ya wafe ado fu pata hu na so hu bam kasa na me say so bebre kasa ba ko a otini be 5 times 7 times 8 times yes bam kasa transformers so ni fam na afradu fam na na fam na ni say obia be say oja owia ese wona ho odi kasa pata hu na so hu ato do to no baby ade bonde ade master from bia
na me hunu no hwene na ase so wufu ko verse 17 verse 17 yankwa ase na me hunu no me hwene na ase so wufu ka be kan to aso o de ne sani fato me so elo ne sani fato so kete me say e ka tse you hwene se mensuro o kan fo no chidi me ne o kan fo no chidi ene de ote ase no ena de wote ase no na me hu na se meti ase dada se meti ase dada yes woni ase ma do safo woni ase ma do safo e ti twere de wo enti twere de wo ko sem aha ene de wo ho aha ene de yechi ere ene wo yechi beba ko ensoma so hu ya no ensoma so hu ya no me fada hin pa de so fa ko ma safo ne sa pa to ka so ndro no nka ho pa to wanka de o so fa ko ma safo no ne nsem ne sa sanetia o so ka te ne so ne ndro no nka ho na bia na fa safo no fa mu dem sa won wo hu put direct wo ka che me sa dio me da bi ana yesu ba no kura bo pra wa do ni pita da se je kwa koma won pa che de bi sa le ko ye e ko so da bia ni image ehia ye yanko no ade ma ye hu ni se on fa koma safo no ai tete babu was it instruments wa woni manifesto hintasam this kakani yanso ele kakani de anso no instruments no asafon na bofo asafon no eni mpanyimfo yes and ye nti o ka asafo bia o se tete asafo bofo no twe koma ne se yes me pa twe koma ne se eye sa draw koma ne se bia draw koma ne se to aso bia we na sound fanya ke ban image na wo me say ni image hia no ayo abrabo ti nie ni image hia e de ba de wa brabo Romans 3 verse 23 Romans chapter 3 verse 23 verse number 23 yes image and go image e we yesu mo no e no na wo se ba me no me no e na brabo fu na wo se betena ho and the hia ni picture ka so do abo de ni fu kronkron e na bo enimina no boy no Genesis chapter 1 verse 1 says, now Pong can say, you need power to master the bay. Yes, so. That means, you fool any Macron or the Olibuni, said the Oceana, Canada, Romans 3, verse number 23. What's it? If you don't know your bonnet, for me, pa, a way we are not oh my bonnet, and I could put them in a bone. Never now, boy, and put them in now, what ever now, boy, a flower of Frayano, and when I'm by Nissu. Okay. Ni fukronko no a bone Adamu na nipa nyina boye no. Onyankopon ni monyama ye dey. Apoi sei. Na wode na dom nam ogia. Enti waje na tom na ye dan kwansam no enam ogia. Wo Yesu ahamasia ka. Wo Yesu ahamasia ka no mo so. Obu won dem kwa. Enti wode je ye free ewiase ya. Ye ntia hema no wode ataye. No wode je se ma meso no. Wode bu ya bem kwase ma meso wa abra ye ntia hwe. Enti dabe na boye enam bonenti. Ipacho Nyambopon ni munyam nyesa ene Nyambopon na mezia so efre wo se brem 5 verse 10 brasa ni munyam no krim 5 verse 10 First Peter chapter 5 Nyambopon ni munyam aboye nyuma konkroma ni munyam ipacho bi ekrofo woni munyam ipacho de bia we boy da mai we de woni munyam ipacho obi anyenga e woni munyam ipacho obi etuni sengo woni munyam ipacho so obi ekrofo e woni munyam like I say enim oba ababo bone a uni enu nyam yes bone ntine nyam pon mu ma ide be e say no wona misia no so be fra abasa enu nyam mu se mo bra konkron o just go and send yes mu nyam bo so nyam brabo ma wa bukasa First Peter 5:10 yanko adum na nyankopon Roma 3:10 now pon mu nyam boy e na bone ntino yes so say the say adum na nyankopon adum na nyankopon wa from abana da enu na mu wa de be from abana enu na da enu nyam wa fra abana say na brabo fu no abone nti e hwere ye no yes na wo wi asa ye bone no unu nyam no na ye nyu okay because of bone ntino please charge because of bone ntino sa brabo bone no ana wo bono yes eno anya ma nyankopon no nyam ye dey ebo wo ne me okasem and was see wa prayer ban the dad ya be enu munyam no yes eti wa fra ban dan munyam se ya ma mo bra konkron na ne munyam no a eye so konkron emetena yimu anu na Romans 4:17 ka se nyam pan ne no nya di no yo no etene asumdi afunchi enu nkukumo ni tie na bona wo sumna kupo na wona wo so Kristo e wa tene abrabo wo mu no so na kupo wo ma abrabo so na mo pon ni the possible na but wo na nya ebubu pacho de bia that means o ba Kristo ba konkron a nyankopon ni munyam ne bo no nsa ide ba de aka on kan se fan calendar ko bo dem 2 Corinthians 3 verse 1 2 Corinthians chapter 3 verse 1 verse number 1 na Bible kasa osina ye fiti ase osina ye fiti ase eye hwaye obo so ne calendar ko bo ya Yesu calendar bo dem yes o adro Yesu why ga say no wali ka cha o say even say ubenya the image kura no e dia bon onware image ko won so so bo dem e hu nya ka Peter mbaye dada
nanga 2 Peter mo ken saka the word image yeah yes ayi Roman Catholic for na de wa boso so bi wura mo misa image sem de wura so dem enenle true nim de every status aba calendar okay yes sir adakro na te me bisia na atom so kwa na Adom Kyei Duah SethEkow mo me to scum de me kwa to do for de yes bisia na atom ade na de obi nim SethEkow mo me to be wa to be obi for de yes me ma ma ba jinya opon ni munyam me na beto win so ne fe me nko sa Adom Kyei Duah da woro ma na me so bet me so aya na ya to me ntobi me twem we say ko twem ntobi yes but what ana fa Bible mo okay ana kwa quotation ana fa Bible ana nche quotation mo ni mu no acho quotation yes ai bonaka try you na fa ma chede da ampa obi na ampa wo no ne bonaka da bo ni mu kwa na me pato e kama beto nso ndua no okure o fa Adom Kyei Duah picture eje nkwa da bia baba mo kasa ne fa ko but second Corinthians 3 fitia si bio fitia si bio ayi ho aye anase ehama yese na dia ye krata bra aye krata akwa ye mfa ma ho se wa bo su kura na so nyampo aduma kwa wuhia na kan pese wuhia ayi image o bi asa wuhia ya na anase ni na bi firi mo ntai ba mo so benya bi firi mo study aburu mu ya no study na asakuru so certificate ye di award ye sofo yes na etu ya so ne de ayi why honor okay and also for birthday na akoya so mass birthday celebration but to Bible and na kura so na akoya so mass for birthday etene pastors appreciation tiemie also for no ya tuma ma wono tiemie ai na mpo no betua ne ka atem dem no wo na wo so appreciation sin aduma na so ni na but o aduma ma bia ha na afre no nkopon o wa do ye ma osofo na wo ye ma osofo a bonini yes ubetuma chana de but say pastors appreciation ono wo ye leduma ko jima katua me ye meduma jima katua yes tinie me ye leduma ko jima katua etima nyankopon no ma wode me ye aduma no ana ono no nyankopon no ena yes appreciation de be ma no ko sanu munyam but also bo nyankopon juma di akonya ho but men ka sa wo se me munyam na wo nyankopon juma no ho nyankopon na me ye aduma no won na se me ye aduma so de etenia wo be se me munyam sie but some support the boy nyankopon juma di a you welcome yes but enya ne say ase me maduma na me ye no wo na wo se me munyam say ase I give and take okay dab se farmer best farmer award no man na ni munyam dab ye nyina ye twa ye ni munyam se nyankopon de ma ye ni munyam di mu and now so for birthday ko abe ya for maso bedin so for so na woda ntenye de awre de obawu da bia fa ko na minia verse number 2 no ye kwai asomoni ye nkrata watu ni yakuma mu atwa no yakuma mu a pegina hu any peti so sakra wa gunu hia de ya to mutinya pass no tufo yes bobra kronkron na nyame so mpa metna akoma nim ne wa bra boni na de mani pa nyina mu se wa sakra wa gunu yes na wo kinkan na enipa be wudi wa bra pono akinka wa bra bono wo dia de say na ade de say ye kristo krata wo ye yeso mi say yakrata wana yensum preacher ye preaching so no what you preaching no abobo bra kronkron wana yeso me preaching so ma go be na mi tell preaching na pa ba yeso ma brabo na mi say ba mi tell preaching no am me dey say na me eno na yeso ma yeso mo wadum no yes wo brabo na change no eye krata wo enyamo profa yeso aye no mama ni pamu so wasa yes ehun adanse ye bebre o me sha se follow me sha se ti o preaching no nyamo pa bampa ma atuma fini ma bebre mu yes like I said usuban di se wasesa nipa na wo ni dada be mu se wasesa ehun nya se ma krata bi odi wona se wasesa da bi Acts 11:26 no efia fo no na Antiochia no wo mu nkura bana da bia chese mu ye so chirifo but wo mu sunu mo pa na Antiochia fo mu se enkofo su ba na Yesu mezi ye bia obakọ no eye pe no mu to mu di sa na wu man kasa ma se kasa wo ni Yesu oba ne se o kasa kwa ye de eyi wodi na o kasa wabrabo eyi wodi se nyankopon akwa no you don't need any image in fact you have to picture be and see them and fa le calendar bia am them and ko fa ne state bia ko si ho and ko fa bo so ne bia ka te ko ne ba we ni na fi ma fo ma di image as we as them sir
ene India na aba na omudi imbe India to calendar so na omudi aba to calendar na normal statue abosonsom ko na yes okwa na akoto ase abom paye ne na ya abosonsom e ta don tell me afre the same tell abosonsom na opasa musum se na minti mo say wani pita beto for no opasa musum se de ba de na me okay ba de ba ko pamie hwe mama ka se mi nkyerɛ sa opasa asum se nyame a e wo so we nyame okay ayesa sanity wo pati asum se nyame a e wo so we nyame apa se me wi afi bia wo bo se me nipa wo bo won ya wo pasa wo wo no se wi bia wo bo se nsoma wo bo chasa si bia wo bo se pu bia wo bo wo pati akutia so wo se nyame a je nyame nesa yes obi asipan sa ya wa Herod se nyame Acts chapter 12 verse 23 Acts chapter 5 verse 20 both were born at once. Why? Babylon no ero so we nyame. Tiro o ero so we nyame. Nyango po che se Tiro udi akro. Udi mi di agro. Sala do che dia. Apo be be wo ye dey. Tini. Be be wu fie do de mo nyamo kwe. Kada to so ye nyame so mpa. Tini abda po. Usifie na tunkulafo. Na utunkulafo. Tini. Yes. Wo sa se na kasa. De bia. Wo sa se asafu Philadelphia. Say na kasa de bia. Wo ba hase wo tu say obi a wo scroll tu bia na kodu wo tu 5 minutes bi because tu say nsa kasa boko yes and no kasa boko wo say o ka asema wo di tufo so be fa hu yo bone ho enu ni ati afaso mama mo kasa ne rade be pato acts chapter 12 yanko verse the number 20 verse 20 ne ko wasn't afei na Herod afatiro fuo Herod for Tiro for Tiro no so nya mo Herod for yes Tiro there was a time where a greater nation why your Micah say Hosea 28 verse 2 go le fa ko kama me Hosea chapter 28 why oja no say oye nyame ba we was oye we honam ye nipa Adom Kyei Duah pese oye no say Kristo wo so ye nipa onye Kristo oye ofuma bode First 2015 na go you know was here na nyina anya nam kro yes as nipa de na fro no ma de na fro dot boa de na so mu de sa su na su de su nipa bia ahodo ho o memu bia yes eso do so de ni mo nyam na so from de right mama kasa be pato Hosea 28 verse number 2 no what verse 1 wasn't a radiation moment radiation ba Hosea say onipa ba ka tire Tiro man penyin say Tiro for na e ko hero nten ho ye wa be kan de no okay na sa Tiro there was a time na opon bra na se no wo ya no so e kese anwa ho do be wa ho a etien kan che no na Hosea say yan kan che Tiro ta fo ne say Saka branding na kupon Tiro hele say so tu fo ya wasi ni sense wakuma man hosuo sense wakuma e je pe man hosuo me say he ambrase mama chi wade bi ye fast na kan be busam okay 18:12 Proverbs chapter 8 so we say obi ase obi mi sa ase ye no ho angel nya ho na ha say ba we say first now we dey odi for you there ba no nyan cross barrier bi ko du man so bi yes sir no correct oba for so ba ya reverend oba for ene mama mo kasa busem 18 verse 12 verse number 12 babia kasa say tam akoma ase ma ho so okay yes did me say ba so nko so ma mo brase amen yes because one my brase be the juma ko say yes because ahwase ebi ahomasowani look at it ahwase ebi ahomasowani bible kasa what's the any osayenim the osayenim and say perima kuma man hosuo obama kuma yete man hosuo me ka che osofo Adom Kyei Duah say wey enye ne bawo ne na me kasa tiemie na de nta mani abeya kasa lo wa ubatimu okay kansa wa ma futu ntia me masem but ye nche na opo bo wutu tu me fo say wo musa wa ye bia enye de but okotu fa tiemie okotu tip hwe de wo yan wo yakọ ba bia wo to munya huye sa elbia wo de mi na wote de metie de abeti ase okay so ko tire samuni mo hu obia obeti asaba
hwe ase be ha ase o ha ase eye no se o de nipa bi okay o ta se se ba mo ho no me so o de mu nipa kra me okay se o da se na me kasa kire se asem firifo na me de be me ba asem ni nipa okay ma hwe ase o ba no yes ya je ko mi sanu pa wanye nipa mpo no ba from war fa so e de be o nipa pa o nimpo o brasini no lokre hwe me se ahiase edi ahomafo nim enti ya papa me na namenka me na nampo okay you obedi kwa hom fada wa munim pokura mpa betima ni bra panyi anombe boso yes ombe boso obolifo wo ina mo prophet yes osofo Adom Kyei Duah ewu fe de ne amekono oya du brumo okay etuwe mi tunifo na mo masama bana wiye correct jamu ya wusa wa yo trofo wiye baba bia duru ye na tutu amede mano as menana yes ananeba tieniye na futo we no enyangopa semwa futo otina manya bra no okay anyam pocha nyada pocha anyam pocha o enya nyada pocha correct but I can correct no bu sam 18:12 Romans 18 she empusi nyankopon o ebia dia wo ye ne nyabato ma mpra wan hwetire wo ba tie wo bra na fretiri e dia ba ne ye na be sasa ne tam nso yo okay but nyankopon se mene taka ufafen wakare no wo Abra kamle ba sai Babylon nyambruye but ye waye no me do we say ye no say you deserve to die today and even now bra so for Adom Kyei Duah wa we must for bia no o ya maso a wa no so you pin onye nipa ya careful no you say bi mo futu amade man yes me say the book from 18:12 Romans 18:12 the edi osaye ni and say but ma kuma man hoso ma kuma yete man hoso e say wa kuma ma ho say wonye nipa bi wa pass of die hu say wa ba ya osoro abode wa ba ya osoro abode wo kasa say wonye nyame tiro ba dia so na hene na hemfo no betena so a omo so mo ye nyame Egypt so Pharaoh bi a so mo Pharaoh bi a god Pharaoh bi a god yes sir Assyria for so him be answer for your God. Yes sir. Babylon he so betra so a was for your God. We say we say that. In America for almost in God we trust. I don't got we are gods. Kobeti. Tiliye. But omumpo mu domu mampo e kan sa be buo because o ma hwe ase na nkwan so ye de eba. It why you put to be more so for Adom Kyei Duah. Verse 16 verse number 18. Was a hantan o say you me part of our be say dey do me so ba ya hantan. Correct. Wo ba ba hwe ase a dey be say asane say wo be say ase abaya hantan ya maso ani je. Wo ba portrait wo say unye nipa bio. Ampa. My intention to us. Amen. Amen. The next 500 years. Montieme. Yesu mfoni na mwabetu wo wiase ne mu no. Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manim embeto so. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nabra Yesu ban. We want TV. Yes. We TV. Ahomaso. O say e bi ahomaso nim. Yes. After Ibrahim 28. Tiro anata man be hwiase. Omu hase amuhemfu hase omu se omu ye nipa. Wo de tie. Was only papa. Oni papa. Ka kire tiro man pan. Ka kire itiro man pan se. Me be cho de ntia ask on no mba wa be sremwa because mu je aduane ewo eye
Herod and my son. There was a time where a greater nation. Yes. A man for so down. But when Jabia or Yan about the Kiasi, Canada, what's everybody not to proceed? So what to fire with Essie? Essence of Wakuman Hustle. Essence. Would you nation Wakuman Hustle? Now, what's it? Now, say, if I don't tell you a few people, but yes, of Tibium. When we because Philippians 2 verse 5 say, Yadi come here with God to be correct. Or to be Yadi, I want to see to some money here. Now, open I answer. Paul Yamupan Yawasa, or no Biasa. I bought from part from Pawanyomusa, now go. Was it Tiro, Hello, Manica say, we Yame. Yes, and then just was say what Yame Bay, just you are who have done. We just want to see what in your middle a profession. Naso, we will be also they catch us say, or so far being trained as one of our books had been coming fire. We are dear baby. Now we are yes. How can you compare yourself to God? Yes, some is here the young God to be yes. Now we are the na buya wakuma se onaya kumoye wakuma se onyame de brɛ akuma wokosia won sɔre mana woye wakuma se onyame akuma ni tofo ebeyesa yes tielio na etimo se letter no tiro ahia said ebe tina Matthew 11 verse 20 going no tiro na ho asia bai ama Kristo ka ho asem na ho ma so na hanta ne genti yes I know Michael said Matthew 11:20 going. Matthew chapter 11. Verse number 20 no. Bible ka san Efraseka enkura. Jaje ko Messiah Efraseka enkura. Amoneni ye pu. Wa ya mo de ye ko preach wo mu no aka o manim se. Wansa kire wa adwen. Wo man saka o magwen ti Yesu bu fu mu ka se. Corazin. Die. Besaira. Bethesda. Die. Efrise. Amoneni ya wo ye mu. Amoneni ya jaje wo mu. Se wo ye tiro ni Sidona. Me pa so no hefa. Still of one home as was Ezekiel 28. Yes. I mean, I could say follow the home as 20. Mrs. I was saying about what was up at our so you probably yame. If I don't tell you how to say yes. Tell you so in yame or say, 80 cent candy. Yakoyano, woman, yes, Yakoyano, Tiro, and Sidona, and Comasatra, and Comaya Day. Tiro for Nansakra, and my Yamupon Ebeserum. Tiro ni si don me nya wo say nta abaya o man akiase o man na akiase no Acts 12 verse 20 and Herod bo fu tiro because my o market wa kan no ekase pa o aw mafo ne hanta ni genti te Bible Acts 12 verse number 20 verse 20 afi yankwe na Herod afa tiro ni si don fo bufu aka ono tiro no o be fa ne bo fa ho obi also what in America so ya brena se ya menne odan Herod ansa no aye dey wediti ba bia ho ba so ne hanta ni je we ya hu se we nyame ntina Numbers 20 no Moses ni no kasa koye se omi nyame no nyampo ni fu wo mu a wo se kai na mo nkonko duru because me na me se na mo ma nyi fu wo se mo aso ne fo mo ni se benya nsu afu obo ama na na twa na de mom wo si Acts chapter 12 yanko verse number 20 no baba kasa afenya Herod fatiro fana si do fo bufu wuti ase we ya bunche bi ase bana otia ma bunfu mo ni nyi se wuti ase na wate no kra we ono kwa na o ya so fa bunche de na mu no wote a e was for repent no did ya make e kwa dundwem se e bia tipan yes jazi ko bi no ne kremu ne power no obi na se ne bunyam baba kasa it boy no club and ten it was tiro funny see don funny ya no baako e ba ne nchen wo de bebo ohene that e blast to so say onsrema one man me gatwa e fa ma tiro di see don for say me see tiro see don no my your market see pen awo ma so say yai wo ya no so e nyame na ba mo fom ko ni ma me if say ohene na sase so ene ko bi ma so ne ko e bi de biane ko bi ma fa no ko hedan obi ma me wa hena sas no ide be wa no tiro no ko pebia ne wo yibi afas Herod haso ne sas maba nyamu pa brenase na wo Herod na nyamu pa bre obi asem ma nipa pebia wa sas no wa yo bono wa pa uchewa wo nso baba be ye ahoma so dan na Herod so babu babu kasa
wɔsi na dabia wɔhyɛ yɛ duru yɛn Herod sɛ obedi asɛm du yɛn Herod hyɛ na hentadeɛ Herod fa hentade sɛ na ɔtena ade sɛ Nyankopɔn bufuo ne sɛ woyɛ nipa na ɔbɛyɛ ho sɛ woyɛ nyame and they say yɛbɛba instantly yes mɛma instances bi ne ɛde asɛm aba na woyɛ ma Bible nkasa wɔsi na dabia wei ɔsɔfo Adom Kyei Duah wɔhyɛ yɛ duru yɛn woyɛ mɛgya nka mepɛ tie nie woyɛ me nana enka mepɛ o mabusua mu a enka mepɛ tie nie enti deɛ me nana bi ɛgya ɛyɛ abusupie no a mɛka kyerɛ no message me sɛ ka Onyankopɔn asɛm no ɛna mɛka kyerɛ wo ɛmfa me ho tan tie me Bible asɛm ho akonta Bible nkasa na dabia wɔhyɛ yɛ duru yɛn Herod fixing date edue Herod hyɛ na hentadeɛ Herod ɛsɛ na hentadeɛ ɔtena asɛm yɛ dwa so ɛna ɔtena asɛm yɛ akonnwa so na ɔka asɛm kyerɛ ɛna ɔka asɛm kyerɛ nti ha ɔkasa yɛ no ɔmanfoɔ no bɛtenam sɛ Herod voice ɛnyɛ nipa deɛ Nyankopɔn voice na ɔman no hurɛ sɛ ɔman no teɛ mu sɛ wɔnyame bi ni oh this is the voice of God na ɛnyɛ nipa deɛ but not human hey na ɛnka Herod yɛ ɔbrase ɔsɔ kasa daa bi nyɛ nipa menyɛ nyame but Herod ho ma so na hantan ne gya nti Herod ɛbɛhoahoa ne ho agye atom yes silence means consent na kɛsɛ wagye atom tiɛ bɛwɛ na amono mu hɔ ara instantly na Herod gye tom sɛ deɛ ɔmaka sɛ ɔyɛ nyame na ɛyɛ true no amoho a ɛna Awurade bɔfo bɔ ne sɛ wɔmfa ne monyama ma Onyankopɔn wɔmfa ne monyama ma hwan a Onyankopɔn nti Adom Kyei Duah bɛpatwɔ wɔ ɔsɔfoɔ ɔpanyini Adom Kyei Duah hwɛ yɛ na wɔmfa ne monyama ma ho yes hawa hwan a Onyankopɔn na ntwɛmfoɔ bi ammerɛw adeɛ a wonni hɔ no ɛnka sɛ wadu adeɛ a wontumi nyɛ ɛnka sɛ wobɛtumi ayɛ wo picture ɛbɛ wo presa ne nkwa mesi adeɛ ɛyɛ busɛm kasa picture na mu kura Nyankopɔn kwan kan kyerɛ obi ato obi picture bi ama no yes ba me te aseɛ yi a o refer to your glory no ɛbɛ wo presa ya bi nkwa mesi a glory ɛne nyam okay na gɛsɛ obiara ne bɛ wudi wɔ ne fie nyata ɛyɛ ahomasoɔ ne ahantan kasa ebi na Herod gitu mu a yɛ bɔ no ma ne bugya no tie bi yɛ wɔn mo bɛ fɛ Nebukadnezar okay wɔ bi afɛ Nebukadnezar Nyankopɔn ma ne chance ma ne bɛyɛ kɛseɛ na ha tane ne tɛ ɔkɔdane abo akɔtena nwuram amenkyɛ wadeɛ bi na te ase nsɛm no wabato no twa so short no wɔte ate ne yɛ Daniel chapter 2 Nebukadnezar adwene ne sɛ na hemie no ɛbɛyɛ forever ɛbɛyɛ everlasting unim Babylon na kasa pɛsɛ no ɔman Babylon no saa no ɔman adwene yɛ ɔmo bɛyɛ kɛseɛ no ɔmo adwene yɛ ɔmo sɛ even before Babylon Nebukadnezar no ɔmo system wɔ ɔmo de agu apam no na they thought sɛ wɔn bɛyɛ ɔman a ɛbɛyɛ forever eti Nebukadnezar nso bɛtena asoɔ no the same thing Isaiah 47:7 no wɔte wo kan sɛ bɛyɛ awuraba yɛ deɛ bɛyɛ wɔde yɛhwɛ Isaiah 47:1 Babylon hɛ ha ɔno na adwene no Isaiah 47 Nyankopɔn kyɛ ne sɛ hey deɛ meka no nteɛ sɛ ho because Isaiah 13:19 yɛ fast mami Isaiah 13 wakyerɛw na Babylon sɛ wahoma sɔ no wahanta ne wo twɛn no yes Persia kingdom bɛtu wahene no gu na wompɛ de wahene no mpo no yɛtu gu a ɛnyɛ ɔma yɛbɛtena aseɛ bio da wahene fie no bɛyɛ baabi a kwae mu mmoa na bɛtena hɔ nom ɛnɛ kɔ the northern part of Iraq ɛhɔ nom na Babylon fo ɔmo siti nnɛ wɔ yes obia ntumi mfa bɛsi nnɛ tie ne yɛ wonim kɛtigya wokɔyɛ yɛabɔ no ase forever ɛnɛ hɔ na ɛbɔ ka ntɛ Babylon di ka ho ebi ne hɔ na ɛbɔ Babylon ebi ne ɛhɔ ebi Bible kasa ne hade Isaiah 13 ɛnso wabɛyɛ stronger nation abɛdi wiase nyinaa so pɛn ɛmbɔ ne nkaso yɛmbra yɛ wase yɛnkɔ fam wae yɛnkɔ fam sɛ yɛhu yɛn ho sɛ honam fam yɛde kakra yɛ kakra bi a kakra bi ba yɛ nsɛm a tie no yɛhu sɛ obi le bɔ wiase ne nyinaa na wotim no yes ɛna wo nkwasa ne nsɛm o Job kura kasa na anokɔ pa kakra bi ɛma Job kɔ yɛ ahomaso Nyankopɔn sɛ hey Job 38:3 going Job but wa sesa don berima so ye kese se me a etumasia me yanku nyame a ono so ye kese etumi no be kasa se me ne me yanku obi ono so ye God e na asia okay etuma busa no wa dai wayi ma no o ha se busa no kwasensa me pato ye nipa ye busa questions o se nipa na yi ano yes sir yes but questions are Job 38
free going now beside Job and your question I was saying from one and no answer. I don't tell because Job Casano Koyahu must work as our council. And upon Sunday, I want to say, oh, in the exam, Media, maybe be and team and all by your debate a year between God and you know, God, missing the God, God means you use our God on some. Okay, may God questions now. Never God answers. But beside Job question from 38 to 41, chapter 42, Job say, but this and we make it someone in the same Kameka. Not Job, a plan was it. Everybody put it here. Young Cosumbre was you. Yes. Young Joe. But now, I would have been from my life. Isaiah 13. Yanko, this number 1. Way advice. Papa, what to miss more? SethEkow 1 and 2 from Fasubia. Yes. It will be ready to be a man of Adom Kyei Duah Tiasese. Amount of Gambia Kissiasnem. Ye discipline. I am a double tomato dambia. Who bet tomato is the city credit to my body. Bobbing or crash, yes, it did be. Assyria Empire, man, a year, dear. Castellano Moloni. Babylon, I can't what to miss more. Babylon, what to miss someone must buy Isaiah who must buy Isaiah who you see for a couple of potatoes. Me pato and it's not even okay. But Isaiah 13, verse 1. Verse 1. Verse 1. Yanko. Babylon, what to miss someone. Babylon, what to miss someone must buy Isaiah who must buy Isaiah who you see Franca, you see Franca, I will be possible. Because Mamma Nesso, Emma Wana, Emma Wamua, we Munsa, because no one said it, Mapoma, not one son of Mapoma. One son of Mapoma, I mean, Babylon, one son, in the Babel to warm. I know one son of Mapoma Abu, one son of Mapoma Abu has me, my son, Concofu. Was Sally Concofu, because my friend, one Marema. Wa friend no barema ama mabufu anti amanda bufu wana wodi mekasi ye wo enwusie no mo mu de Nyankopon kase mo enwusie no asafu jijeje asafu jijeje e bepeso awo pepa sade enkofo bebrede sade enkofo pidiate no atisa amanamaya atisa amanamaya wobo wana no wobo awo ma no ahini ehudu ohu ye jijeje asafu rade ari hihye osam dom hwe enti obaso chese oba obesai Babylon yes verse 6 verse number 6 verse 6 Osimo charge Everybody done up in everybody done up palesimu abai everybody say every otunfo no wo be say mo say every wan otunfo no assassin na beko entibasa ensa okay enti say na beko ensa na mu dade ebeko oda sini biara kuma beda ne oda sini biara bate ena akuma beda ne afeko verse 19 verse number 19 afeti be but say kwai na babela ahinya mu kunu yes ahinya mu nyina kase ba ko pe no ne ka dia focus ye ni mo na ne ka dia focus ye ni mo nyam yes so do mu goma o nyamu pa ba as Sodom ni Gomorrah to na kupo butu to na kupo butu no because e den na ebesi obiri ntremu de bera ntrem de berata obiri nkotra ho obi ntra ho awonto so ebesi ne Bella the city of Babylon, one obedient to Bessin. Arabian Indian wins. Arabian Indian to my diet. In your phone, in your phone, every man want to that to me place no. Oh, collapse forever and ever. Assassin wouldn't be in because Babylon must run your hand time. And yes, you have been said on your microbe. Because Isaiah 46 verse 1. Isaiah 46 verse 1 47 verse 1 Isaiah 46 1 yanko butu bale yetabe butu abutu nebukoto nabu weye na bosu no na to fu bel en nabu madok ni na ye Babylon fa bosom yes o do mu atofo o mu hwe yes kare akontuo mu a ene enantwie susu eti ekye say your time is coming ye do mo so be kono mu yes yes sir akontuo mu ne 47 verse 1 Isaiah 47 1 tie Sunny. Let's not fit Baba. Yes. Wait. Transform. And what do you want? Baba. A time is coming. Wakonya ni Nyankopon possible be hand time nase. Na won flow Obabria. Okrokro ni bi. Wani mo nyam no. Where is Baba wa no? E be flow nsa. Say na Baba no ka verse 7.
verse number 7 yankwa what's that what I say Babylon said their life with you wa agre ya wo say we e bra consider no because so are stronger forever forever youth obey you about it da one fa yelima so boko e to wo fa Nyankopɔn suro answer akomam one kai we one kai fa one eba de we e yampa winning Babylon and Nebuchadnezzar chapter 2 na put that Nebuchadnezzar say send obi kwa ya oba won so be kwa mo obi ede aba tini obi kwa na oba won so be kwa mo obi ede aba and o kan sa kire no ya ba tell da enim say wo here be kwa mo obi ede aba wo na ye secretary no Daniel to be no de asem we wakra story we de say de be ni Daniel ya tell Goliath ni ntamu ya fo yes ana wahunu anya se wona aye secretary no wachi no pressure beba pressure decrease beba decrease go ma bebe beba be pato na chapter 3 na buka ni ko ye wonu na ko ye gold from the 3 business here o ba o tan fun ni bay o pato so na yin ntwe na de better forever eni ahoma fo jinka nya sa unim say Nyankopon na e ma kwan e ma na buka nesa etumi ye kase kokka wiase ya no because we are so many boy. So when you chance to rule this earth, no, now for this one, sir. In the Roman Empire, we could this 17 verse 17 going now upon just makum. Say, or mu bring it there, or mad Omutuma sang the emblem. At one Babylon, Nebuchadnezzar. I say, I was Nebuchadnezzar said, and I'm only 2 years old. Daniel 4 verse 1. Daniel, I believe we will operate. Verse number 1 yanko ohene Nebuchadnezzar ade ye koma aman what the way koma aman enkrofo ne kasa wudo nyina obia gachira say Nyankopon na ama akwa ma wo di wiase the time is coming other country ba no yes Nebuchadnezzar ebe ka say ono ani tumi na ni monyam anu before no agi to say Nyankopon okay dia ba ya oba ba ya aboa ne say o betene Nyankopon ni munyam na ode ma no e dia ba se eyo no ni munyam bi na Adom Kyei Duah before no le munyam ma Nyankopon yes afterwards no abaje munyam no so no ne kese do dai sa okay ebi munyam bi na boa no in fotum for yawe aha o be ka se en na botum for yawe so and what is said here what he udeti Daniel for 1 yanko ohene Nebuchadnezzar die koma aman what the way koma aman enkrofo ne kasa wudo nyina ene kasa wudo nyina what asase nyina so what asase nyina so asumye no so mam afunje no so mam ensankyerene ne anwade a so Nyankopon ye me no wa na ye no so Nyankopon o de mama haya Nyankopon better wa so Nyankopon ayama me no ayame fese me kama kire sade ne nsankyerene sisi sade Nyankopon nsankyerene sisi fa wana anwade satan bo ni otie Daniel advice okosem na Daniel to ni fo ni otie wa de mo na mawanya otumfo yawe ba mo kasa na anwade na anwade sade esiye de fa hini ya da hini ontima abanyuma ewurade ye bi ekama mie Nyankopon de bi ekama mie na mo bo ni hwe wa ba nyom track abom ba abom benu wo sase nya sika na atento akutia koya akutia akoye dressing make up how do etisen kale arabunia osena hini ya da say we ya futu de mo so for Adom Kyei Duah se ahwiase edi ahomaso wonu okosem in some ba hwiase a o ti ase de beba ne se ubedi nkan ma ho so na hwiase na ba et was ase e no compagine come say ya no hwiase na eba no to me truthful yes me ma ahwiase ni mansa me ma Nyankopon tene sa wo swansa me nhwa ma ya nhwa ma wo ha no ma wo swansa e now before it's too late atatu for ayi e won das was in awfo what would you anka ba what just you can change yes baby o bisi kono wo ko baby what go hini ya da hini na hini ya da hini and tumi I wanted to sing na so what de mo nyam haya Nyankopon kwai me Nebuchadnezzar mitimi jojo what mi fie jojo na mo tome na me hotome e wona bam tie o e wona bam no okosem kwai e so da ye bia what for da ye bia e de hu ya de bia o kase bi wonim se wo tafu Nyankopon ya na koma ha asema no so wonim ba na e ba no physical de no enyam pie physical yes e te Nyankopon nim se de wona koma mu no e de ahwiase be ye dai e bebre no
enti opose wo ka fo Nyankopon a maso bi ba na Nebukadnezar mu anya po heda so ndaye se edua kese bi esi no mu a Nyankopon no makwanse yemu se dua no yes Nyankopon makwanse dua nyen de be yemu ampere fa de dua ni buye ne ka ni mfinfin no e wa asase nim dae osene no we dae no be tititi wo so wonya vision de yi ne hu ti no panchirase kwai nti Bishamra say, what's Ambrose? I thought and as a friend of a phone number. I'm the time of Diana say, oh, match Diana say, and a creature for now, go put your smart one to confident matter. Can't wait. And a creature for, and a creature for, the roof for, Padia for, and I'm creature for, now I'm going to phone. When you're buying, when we're not buying, Diana tell, where Diana tell, was one to run to the master. Now go put your brother confident matter. Oh, half and confident. Eh? The church. What be a man trust here? Actually, Daniel, friend Batisasa, your friend Batisasa. Yes, quite. Some Daniel, Yami Dino, that Daniel, no, Etiano. I ain't got a cronk, and I'm a cronk, Daniel. What's Daniel? Preacher for pain. Seven say, made him say, and I'm a cronk. I know I'm from the first. And I'm a cool woman. I don't need to answer comfort. Okay. Quite. It doesn't be around the wedding. I couldn't pass them behind. I don't need to answer conference. Can't quite. Into Canada and to the bay. Come down at the Union. Come Diane at the Union. Trust and Come Diane at the Union trust here. Because of Western. The minister of the Union Diane. Call person. Nothing. What do you see assassin for? About 10 because I will be the opera. Dianaso. I hear say about Masudian. Can't quite. Dianaso. And a Diana thing. The tented quack could do so. Who could do assassin? Who assassin of mine? I a Diana man could see assassin. I saw a high. Papa. I saw a bandos and I saw a bunch of doors. A woman wanted to test. A woman wanted to test. Because some a woman must see that a young woman must be some Diana myself. When I'm ready to do because when you say, the cat say now, Pama crying now, I'm on Namina, no control woman, and no one now for Echen, with the Budian. Yes. Also, I don't tell you, share. Why any pardon was for them to a rather come. Nipa na enu 1 million na ye so de mano. Wo mo 10 million ye so de mano. Na no nipa nya for billions. Honumpo. Nyampo numpo. Nipa to ade achi. Amwa de so watem say onu ayi oboda. Dabi. Baba mo kasa. E beto verse 13. Yankoi. Ose me hwe. Hwe mani so ade amu gusi no. Enfa bi hunu no ha. Me hwe mani so ade amu mo paso no. Wo ho dia na ye o, aso gusi so gusi ni mu na. Na hwe. O wenfo kurukuru bi firi so duri. O wenfo kronkron bofo e firi so duri. O tiemmen ye bebu na hwefam. O ka se ahomaso abentra. Wotia ne ka se, mu dia le ntwitwa ne man. Mu dia no na mu ntwitwa ne man. Because ko wonpre na hai empansam na aba. Afa dia na amana man nyina da no ye be pansam na hai na balingina be progu maso nye. Ko omonya ni frase ye. Emona ti ase gi no obiara ga na fa ha ne pepo no obiara ga na frase. Kwai. Nanu ma influence man se kwa bi man ka club bi na maso je hantan. To kwa botin for bia na we busuamo. What I bet you are always right. O kan ya anya because we confess can support ntino. Do be ka bi pa yanko a bo che hefa. But what say? Why you position? Who are position no? Aba mo kasa. Nanso. Nan bi sini assassin. Wo mu dua yenya ne bi sini assassin. Ade ne kobre mpachire bu. E wo dade ne kobre. Because mpachire ya to dua na yi ni hwehwe ni prison. Kwai, petesu urum. Na osuru bosu mfa no. Na ye mo osuru bosu emfo dua no. Na one nwani asase so han. Na one nwani asase so han. Akoma ensatira. Na koma nsasira. Na enye oli na enye se pa de bi. Okasem. Yanko. Ngo mana abo akoma. Oyi dan daye we che dan e dan e mo so. Na kanya dan e ma dan ni chase ha. Osana hunti dan na sintira. Akaminya ya ka daye we ka for what time for honana. You don't know what is coming. Nana minyaya I can die with one true. Nagopon
baba betu ahenie no afiri nsam wono wakwana ne apoa kwetena muram wakoma hanta ne dwanti yes Daniel betu na Nebukadnezar sanana enkachi sawto na mo bia enkachi so pra wase manyankopon a enkachi so ma akoma no brase na wo sefri de antre wana na enkachi de ewu ne ensida verse 27 Daniel futu Nebukadnezar ntie ude tete Daniel 4 yanko verse 27 obo afutu za kan instance of ha se Jessica yeye wewe abafo ha se toto ka nya sika no ha se ne ho na angel na ha na den after I saw them na you dey show gaga ebua taking over yes taking over a problem be wo ye den ba mu kasa mame be part of verse 19 wole mame me part of verse 27 yanko eti ohele me futu nya wo fe Daniel sinana me yama sin wo bi sina ho mama futu we nya wo fe na fatini ne kawo bo safo Adom Kyei Duah na futu we nya wo fe na fatini ne kawo bo wa ja se keka fa bia ye mufuo sam satire le kampani bia wo ye ku ai na fa iya fa ayeye fi sa be ko sa ya fa ye die bi sa se ye ya fa do ye mo su kanyankopon chawo se sadwe no se bia jam pai bo se bane fata se kanyankopon kwa so se fra ko ma hanta ne je bia ho se bia bama wo bi ache bama de nyankopon no aye wona aye de be ache e pato we kan fudu pa verse 28 when chefutu no yenu nyina ahuni Nebukadnezar wa mu nyina ba Nebukadnezar ala o ba so wo chefutu no ani mo nyama da ne to no so wo fa ma wurate no ko se ma no mo so bra konkon no Nebukadnezar buda ne da ekasa ne nkwase asem eti ema divisi na ohu ni bie nyina e ba Nebukadnezar so me pato ya wo be se ba so ko yichrew da bia wa ne ho adwuma awale ba ko nya ye wo bia mfa do bia wo nya awale se na ote da bia wo pa awale no wo pa adwuma no na bra ho ase o da so ni fie wo nya akwantuo no hwe wo suban wakoma ne sei ye ba ta bo abo nya go pa do ko wo ta nya bo pa yes ba ko wo ta sa bre wat sa na ote why Satan kwa be Satan ha mi ba mo kasa wase yenu nyina ahuni Nebukadnezar so dia Daniel kan ni nyina pa Nebukadnezar so adentra abosumu dubu yenu wie bo so me dum yenu wie dum tepi na onam baba ahuni obi a ya betu fu se da ya na kire se wudi akoro wo kase ni nyina be firi wonsa oba akoda ni abakwata nwam na wo pese wo ne kase ye ma no bu akoma mu fa ni nti na wo nkwane ahontene pro ho ase na se Nebukadnezar se wa ye kase aboso wa pa futu wanti se ma da na bisi no nta se e ba ne so wo ye tebe wo be ka asam na oguso kana na si nankopon ba Herod kasa ya kasa o nyame na si nankopon be se no Nebukadnezar be mo se obe ka asem bi asam da so na no oguso kana ana nyankopon fo ba ne so wa chefutu Adom Kyei Duah tie futu wate se ye nipa wo ko da ma gini nyina no bisa ho se tam da woni tie hu sade achi woni nyan tie na wo he ona ha ho so ona ho no mframa da pia ana do ko kompa obi a nyankopon doba kora na fu wo fa bo wiase ni bibiara na wo ba ye adwuma den ama na so nyankopon ni to apena ko wiase nyina no Afghanistan ko odi mu ba se ye dwane hantan ya fi mi tani wo nyamuri mpa ye tie ewi afenya na bofo nyina opa makwaso mu nyina nkoto no wo ga se ni pa kwa kotu ya ni komizia abofo nyina koto no e wo Hebrews 1 verse 5 to 7 go abofo nyina koto no that's na geka no ya kan Isaiah this 5 verse number 6 to 10 abofo nyina koto ade kwa Messiah asoro no sitie ni ahobrase no 20 Matthew 11 verse 29 oduro ben ho aso hefa akomam open page down nya ho brase Adom Kyei Duah ya mpere mo sai bia ma so yes ye tooth baby I ka kono hot sir what do we do that baby asa ofiri from the buy asa wo nya nipa bia ye nyina nipa ni bia asa o your so what about honam from wo boa ba mo kasa was ahuni ni buase and ahuni ni buase ngababo kasia enya baba kasia na titire maye ahuni gina bia ma titire maye ahuni gina bia tumi din yeso me Nebukadnezar me ami tumi din yeso se de wo obi a ya tumi fo wie no wo yi nyankopon no
nyam wa na fu ne kasem me to me ne me den yeso ana ma me nyam agini nya ana ma ne mo nyam agini nyina me pato bi nyampon dwan se obagina mo nyam kana waka saka ma se nyampon na adom ngesa afei ya ho visi na ya yi ato na ato asetu fo wi no afei kwa de wa yi nyankopon den afu ne kasem wa fu wa do no to me ne den yeso ya fa me say 7 Adom Kyei Duah ejemba babu kasa me pato vese na pato ban oguso kasa ntede koso asabele daso ohuni yenu sa han kai kasa that's one the book adnesa e be fuso ba se voice me fuso kasa wo ohuni na book adnesa wo katra mo se ye katra ne se ahini ni etu firi se ma ahini na wo se wo tumi na ache no o kase be so o che o se without on you are powerless wo pam wo Philippa na pam wo Philippa na wo ne wura mu akote na wo ma wa wi ewura se o be kai cabbage ni salad wi akwa we fere ampa ko ni mame wo se wo ma wi ewura se enantie wo ba wi ewura se enantie wo ma wa wi ewura se wo ba wi ewura se enantie wo kwayem yes na mra enso ekosi se emranson that means emranson 7 times 7 years 7 months 7 months emranson etwa wo so ebetwa wo wu so akosi se bien tan am poye ni sane se I must no be bo mo watch am part watch etu o pane se wa dia kwa kodu se bo se wo afa wa gre ba sa ba ho am hu se osusu ni no onyankopon ya we na wo so no ano di ni panyi ni na so wa no di ni panyi na hu ni tumi ko se ko no odeman di opera odeman di wo je dey ope e pa chaw sanka na buka nela di tamu we ya ko na boa amma so ntra etiampanyampa akwada ne aboa for be years no yes ja fe na gune pama no afeli ne kasa asesa afutu on sakere pedi fere ba de na futu on sana so ha mouse verse 34 verse number 34 ako he na buka de wada ne aboa we he ne kasa wase na nana ntile no wasakra typically ena na ti ne buka neza ono na buka neza na me so be soro wo mare abero he fa soro ana wo wa kase wada na aboa ko tena mura fe won so obi wo soro a we powerful yes amafo e dia pia na mo na ho mafo ntokona ne aboa 7 years ba won kasa wase na nana ntile no ena na ti ne buka neza ayo osofo we ya won se nyame timi the reverend atu din so osofo bi fi je fe reverend Psalm 111 verse number 9 to 10 nangu pono title wajiafa nangu pono hu obo wiase je pano reverend wo waje reverend ato mo so obi fast am for most reverend atanyanko pati na pono nsano pachire jenu mo nyam no so mu a ba mu kasa wase jefai ena na tire no ena na ti ne buka neza ono da buka neza me so be soro wo ma ne so hwesoro na gine sane ba na jere sa ba ma no be sira osuru no no ma elo sira hwan ya osuru no na first one shan what's now what's so nilo na bekamfo di otiase da na afa yo se se to me bi che to me bi dadie bi kana die mi wa kanfo nyankopon ja wa wotiase da mi na ye anu yi na ye se ni tumi ye da to me ye da to me na yini wa wonto to so na no nkwana ni nkwana transport ba na me de no asase su fo nyina ebi pa ma o mutiri wi aso no wo mu hwe se what is now on fa woni mampa you minister DC was so for ni asoro ba wo mu obi ahwe ko sam wo de osoro asafo wo de oso de ba de asafo ene asase su tufo ene esoro abode ene asase so ni pet so ye se de ope wo no yotumo ni ye se de o nyankopon ne pe opiele mi ba me patoma na kasa go patuma buka neza futu za kai se de ba de o kan no mu nsam na fa nyankopon se o sai wa kwai wase opiele mi ba wo bia ni wa bobo le sa akene o nyankopon sa ba wo so wo sai wa obi antimo nyankopon sa nton twene wo ka tele se enkan che nyankopon sa e de na wo yi obi ani wo on wo ku obi antimo nya ne wo sai wo antimo nya ne ade chi wa so na bobu sa hwan yesu na be obi sa bobu sa be na be ni hwe Bill Gates ogini coffee for birthday ni hwe Elon Musk ogini coffee for birthday ni hwe Joe Biden ogini coffee for birthday ni hwe na ku fado ogini coffee birthday ni hwe Baomia ogini coffee birthday ni hwe mama ogini coffee birthday ni hwe kutu wi asama mfasa mo ye bu obi ama munsia ho brase opetumi ya ho brase wonya tumi ya hantanya ho mafo no je akoya ba ko pa and better forever the kingdom of God na buka leza kan mu masam wo de tete bible wase april mara na majen sad ba manu wo ko too much
ko ose ebran mara ana madwene sane ba ma me na adwe sabawa na de ebeye na de ben se ahini agidi bio na ahini asaje di bio ni mo manyam wasia lesson awie na ho sa pagya bio yes wasia ho brase kan fo urade on fa no kompa nyam po bio on fa no ngira nyam po gi ya bio se da adwe che di ye no ya du pita bet tagi ya du komi se ya na ke so be nyam ko mu do be mizan jina bia ay ahoma so na hanta ni dwe na wo ka neza na ka sa no ko ni ma na de ebeye ma hini agidi bio na hini be sagi di bio mo manyam na me hira na me mo nyam ne kire esa na ba no esa ba no bio ko se kwai abodina fo because onu de bo an se ebia no ye ntu ase twa so ntenya akonya se Job 14 verse 7 be sai de be afefe na wo de bia de ye tu ase e bia na ga ko sibidi wo de bia no ye tu ase e bia na ko ye de akosibidi ayeka e bi nsina se bidu anom boda ho febi ayeka no na bu ka nyeza den de bo ai se ye twa so o bofo my order se ye ntwa so wa me ye ntu bu nsina wo de be tu ase ni da ko sibidi okay mama mo kasa fa wo se na magina fo na mabrem pomba peme asa ba hwa na ti kwai wo mi si mahini so wo mi si na konya so bi yes kwai wo de tumia asa ne kanadi ma first yes aman afei me ne bu kaneza tie di wo sia lesson bama ba ga du bia na masa emra enya hantan yo yes bra ho ase ma ho so afei de dawa beka afei me ne bu kaneza kan fo osoro hene wo kan fo osoro hene yes kwai wo se me kan fo osoro hene wo kan fo osoro hene me ma no so wo ma ne so ni nyina ye wo sai wo tumfo ya we na je se ne ye nyina ye no kura wo ma na ne abo ne nyina wa de na kwa ye atentene na kwa nya atamo de mama ne bi ko me ma mo so no ye me sai atentene na wana ma hantai so wo be bia na wo kan neza na sia les ye tu yamfo wo so ya hantai wo mo na ma hantai so wo tu me pre wa wo tu me ya dai ha pre wa se wo do wo be taga de nko mi za na mo bra bo wo no do mi za ye wo ne miti sao do wo be taga nko mi sia ha wo ne ni munyam wo de ban mai Wudi boga tanga kwa duo. Bebia. Sika duo. Ontwa boda. Kwa duo ma ni ko duo. No. Obi ni di wiase nyina ofro fa ifo bia to bia. Ya boko abon sam seki. Yes. Wo mo be compare. Oba ba no abo. Oba Christ awa obi. Bebia. Tibi Joshua level kwa duo. E ko ise. Na ya na ni pensia lesson. Now no fuwa mo kwai dabu ka denza wu ati na later mfi bi ati na be sa betra konya so ahanta kro no ahanta ni dwe wo no ma wona wa brem pon hia no mo nsa yen fa nkofa ayi cap a eyi nyankopon cap ai ko fa free dabu ka ne ko fa free Babylon no dabu ka denza mba ko fa ba o de ko nsa bia na wo ko yen ko fa mra wo be sa ewo Daniel chapter 5. Now, trust I am go cap no mpnafo no ano. Na dia pupo kwan se, wo no nyango po cap ano mo se kanfo gete nyame. Oyemobo. Ani sika ni dua ni dotie nyame. Na wo nyango po cap o de win se kanfo. He. Daniel 5:15. Daniel chapter 5. Afei, ono so sa. Verse number 15. Nya dia bo wan se ensa bia bibia nkrom na ha se betre da no. Obi atwa kenkan ni nyo stand be kenkan. Okay. Tell boy. Daniel chapter 5 verse 15. verse number 15. Mamon kasa. Na afei. What ensafo. Ya dia enti be sa na kasa ne ho adwi no. Wa moa. Wo fa nsa bibia nkrom power bi che power bi. Amba swa na wo yen ensa wa we na tena so at once. Yes. Mamon kasa. Na afei. What ensafo. Ya dia nyansafo. Ya hu fo. Aba mema so wo makenka atwere yi so na makenka atwere nsa nkyere mase no nkomo nkyere mase enso na sese ntuma nkyere mase na so nyina obi antumi na obetuma twachase na opon no twada wo konfo betuma twachase ba mu kasa mate wo nkase na Daniel mate wo nkase utumi kyere nsa mase na wo sane apro na wo ade bi mu ye tipa utumi sane ano ba we mpede no wa antene nka first yes to was my obi na be catch ne say oh Daniel betuma ye na go friend ba ye eti mate won kase utumi sane apo na se utumi kenkan se utumi kenkan atwere no atwere me ase a wo be fra otakoko wo be fra wasikafu atade ya hemfo ade esika atwe ban ade sika atwe ban egu ko na waye ye otosom yensa na waye ye otosom yensa ye de ade ahini mutumi atwere no nti ase no ohenya kenkan eti ase a enko nche sabo no
Actually, crash that's a hand Jeffrey. I was also the Sabbath say, what last year, by a third person, you tell me I am material. Obina Bako. Now, but I know where Jeffrey's out of Sabo. What wouldn't you ask? How do the boss with the bun? And try not to ask a woman, I will be cool. And when the price shop when I'm crossing Baba Jeffrey's also the possible. Baba Casa. Was another than your bossy of your bossy of the fair. Why are the answer now? Me, you and Yamujuma for SethEkow. Some much last year, and as a while, so my baby different. Saudi, which last year, Bagisika. That means I said, maybe you're not market here. Yes. So, one also went down your baby. Oh, what's the meaning of you meant to own a day? Fine. But I'm friends, what I say, Bagisika be up to so. Chamasia never betty. That is what they on your side, man. So, that's when to me and last year they are. What for are they? Like it's a whole day. Met you say ya wo be sika abaje last year. Yes. That is the winner. Ha. Let's go we call that pressure for abaje. Kan kwe. Was na dan boss o hene sale boss o hene say. Wa ye de ntra ho. No eh de ntra ho. Na so what de na ma bu. Wa cha de we ya fa ma bu fro. Na so still making ka akira na tra ho. Na akira na tra. Na mama wo ni ntra se. Na mama wo ni ntra se. Wo hene. So so Nyankopon. Wo tu fo Nyankopon ja we. E de ahene kase ye. Onsa de ye ka nyina Nyankopon na peda no leka no aya ahomase Nyankopon twan twede. Ebi na Adom Kyei Duah we no. Na men so le ma ya fia no ka se. De bia. When your members will be 1 year, yes, it cannot. And not to be more crowd, okay, billions of Ghana cedis. Yes, sir. Too much, Pharaoh. What don't go to the Ghana Brim? How dare you? Unbravo. I put down just enough to say the bananza. What the first thing? Then now, when you say, then now, when you hear. Every part of your thing now, Miss Awansa. By now, put the same answer. The open man of Kadopuno. Would you want to compare? Would you ever? Would you ever? When you are quite yes or so frail. Babu Casahade. What was so soon a coupon? What's so soon a coupon? I nearly can see it. I can see it. Any day. I what the book of Neza. What the book of Neza. Not to be a man. Not to me, no, the man of Canada. I'm my intro. Let us hold me. I pray. I want to pray. There was one of them now. Which phone a book of Neza and dear Opana. Who from the book of Neza? I'm not casting Kumaway, the best same work. Now the Opana. We are also be cool as in your on your panel. Manetnase na de opano na de opano omana so oma opejano na de opano yotuma be ya minister yotuma be assemblyman yes de opano so obranase verse number 20 afeti na kuma man ho so ebe na kuma man ho so na kuma de be man ho so ti dayan sa atoma na apu da na kuma ha se de be e man ho so na kuma man ho so na ne ho mu ya de hantai mu ho mu ya de wa hantai mu no to fi na hin so ya to fi da ba de he wan so yes na wo ni mo nyam fi so na le mo nyam na no ne ya de ye fi na ho wo mo ni fi ni pam na ko chance obi de ma o me jefo nsam ya pam wo fi ni pam na kuma ya se mo de ama ayi duo tutwa ko abadu na kwa ho amfa so tu wa ko da nya boa yes why na ole esere so furu wale esere so furu mo atrai wo mane wi mu na se na nchie so bo afo no na afo ne class bita ko na nchie ni nyane mponche ono mu na ya manfo when you love na funu pam ade akom wom se onu se wonu ankasa na buka neza no hu se so na kopon na di pa yi yesu to yi so man ko so na pon onu ko de bi pa ne to me obiara na obiara opani so so yes ko hu ohene na wo be sasa woni ye nyina de American anya ni so woni mi na de one brother kuma se wo so me le se ma hanta one brother kuma that means also was be same o say ntintwe no anya pon na be twa o say ho ayi ntwe no kwai wo ma hu so etia o so wura na wo ma wo so etia o so wura na wo de mi fie enye abawani wo de wo mi fie anyi na ba wo ni wo de wa brempon na wo ne wa brempon wo yere no e ne wo plafu a ngo ka pa wo de wo mpona no kwai na ba kan fuki tennis na wo no mo nsa na wo se kan fuki sika ne gete ene kobre ade ne dia ane aboa nyamia wo mu nwade na wonte asem na woni hwe wo mu ntumi hwe no na kopon a na otofo jawa wo me woni nsambe sasa ya woni nsam a wo kwai na wo no wonnam wo no ka se wo obewu no woni mi respect no Adom Kyei Duah even has say
One in your I fetch a boss way. I don't see a foot I can depart. This is okay. What temple boss? I don't see. Can I man and sa? Oh, two for Yanko Poyaweno. One ma and sa. Omena ensa. One ma ensa. Everybody ebetwe ngutire tinyankopon ne ma ensa wi ebetwe ntinsa ne betwe ne nyankopon ne ma ensa betwe no ban tumi nkan gisi akwa akwa kai na akira wo kuchiri ni akira wo kuchiri ni na so bo so tie mene ko ofasan asiya ne nchi asini wakan wahantan no dwe no ahomaso no yakan wakan wahantan no ahomaso no dwe no wakari ya do hantan wa oje no ahomaso no yakan no na pa kan no ansaniase na orutam na ye chem asabne ntiase ye ntiase ne mene onyankopo aka wa hini ni nyina na bono na ngopo so ahomaso to ya gabe hwe Adom Kyei Duah careful so far Adom Kyei Duah careful yes na nyankopo ansam mo na ye bono SethEkow wakari was awansani ya kari wo wa homba so hanta no je nyuma wansani na mu so you don't fit to be a king ade akwa che okura na gese yan pardon yan pa kari wa homba so nti yes kwai Paris but what him de ma ya homba so na wa him ma ya homba so ya chem e de ma media fo Persiafo de ma media fo ne hwan ya Persiafo na mkwanso ba baje na ba sasa kama we flab Daniel Takoko yes boss and the other one ba hin na wache were de man because anaju na ya ba beje kan ko ni ha de munia wo diska atwa bangu ni sare atwa bangu ni kom the pain ho asam say pain ho asam say be di otoso mi say edi ahin ni tu just 9 months 90% because ahin ni ya ba ma he Persia ya kire mu sa ahin ni ya bo na wo so o my third person wa hin ya bo no be third person ba mo kasa hana jonara the same night and wo kum kan ya fo ni be sa say tuka Acts 12:23 so say amuwa wo kasa no ne ya chi nyampom fo ba wa hantan mu a won twentwa ne nsase o twentwa ne nsase Solomon wa ye bone bebrebe ni ampon ya ho botre yes ba na bu funfun ni ampon ya ho botre tie ni ye e di so ni mo bia ya fo no so fa dun tie do no yo nko a telefo so what video yi kam si video bi na ka ma sha man ko no an kan so bi yes we say as many as possible no one can so well be obi ntage no yes no fa ho brasinti you say all people be anu odene aside na ho maso na wo yini nyina chi no o se ku Nyankopon sumani mase ni nti wo secret to din e wa mana man ku but the woman say achira ne mu yede yes de chen bibia Nebukadnezar ewu we festa nkwana nya boa nkuru man dia ba won sam piapian e ma won nche awurade yes eti dia man je mpam se Adom sonko no enie Philippians 2:5 Philippians na ho brase na necho won ya free ya from my ya femina na ho pan kese that because don't 1:1 say wo fancy na bo ya femina na e bo ma no Colossians 1:15 say le son ye fire ye so as a so fo nyirada as de manyina ye nam no tin na boy ye bo ma no Hebrews 1:2 won no Nyankopon a wo hunu na ni mo nyam ni suban de tren to me na mo na pajama no enyize ba na o brasepa o wa ke se ba ko ni I don't chapter number 14 verse number 28 just fast the kind answer John 14 Matthew 11 verse 28 and 29 zati komisi asiamfa ni koni anto ya so ni ensia no fuso wo to mo ba no maso de ba de ko eti wo ye adwuma biara ne ye ka wo de ani mo nyama wan ya o to fo Nyankopon fa mo nyama na ho wo fa mo nyama na ho da wo ka se wa yuda fo ne wo se wo no waka no open page ompa from ai wo mpa za problem na tinto wo no bo ne ho ase Nyankopon so page na wonda wo sa se ma wo so na betim page da bia kakra na wo dia wo ma kwan pa ma sa karumpo obeje fu nsem ahomaso edi ahwiase enim me de mekan agento mi za do kompan no wan ahomaso wo ya ho brase ba mo kasa the John 14 ye fast mama verse the number 2 wo pa kase ya no wonya so ba wiase no wo mali party ase se e jane ye kase ye de be ese no ba mo kasa John 14 yanko verse the number ma ho nyesima no nimbre verse 27 yanko asombiye yanko verse 28 verse number 28 ayati de mekan what to say
Come at him say, what is fair? Me come at him say, Meko, the mapa maintain. My bomb in chain. Some of them are. Send come up and Massama. I come better say, and come on, you say, look at Janet, if you say, make Janet says, and Janet can say, estimate. About the way a man was put to the beer. Well, Mamma says, Janet can say their base, and they done answer and more. They always say, who replacing the image of Adom Kyei Duah, over replacing. They are being out on him with Museum out in China, and I bet now. Hey! Some say, yes. Philip chapter 2, verse 5. That's going. Mama, I've been over Christ. I was say, I was so far with change my Christ. I've been to a man 100% strong. Because I'm not one who put it until I'm a maybe I could come and pen when I'm Didia Matam. And one apostle. Apostle to us, yes, sir. May a boy, yes. May you be aqua. May a smuffle, and one, and no racco, and now feel and Baba Mamma, and the most powerful preacher, the best preacher, the most powerful preacher, yes. No conclude the most powerful preacher, a basic man and preacher. Yes. When I could go home, I mean, beer, say, I'm on, I think I'm going out the most wrong, and normally I'm upon the school when I'm one. Woman will be able to say, with your preachers, I won't quite them to buy on also. Yes. When I'm one angle, when I was wrong, Babu Kata, Philippus 5. I don't know Christ. I do know what you swim with anyone, and try your movie when I could put yet. One and one young old God take them before I say, Nanko Pabako, now come on the coin say, Nebano, young was a poem. One man of power say, oh God, TBM Nanso, you will for so dear say, so well, we for so dear say, and then I could say, say a Johnny a Cassan, no more catching the shuffle, no more to home, what on the home pie, for Quatibia to Quatibia to Hosso and Princess, I bet Johnny said me Princess, so you're not your fight, you'll be Yasia, where you're not the young Basso or Chuo, and the 10 about saying, you said it, you said it by your home for God. What about you say we said the you will say God the beer said you na dey fly India we said the what ya wo ye nipa Adom Kyei what Adom Kyei Duah wo ye nipa ba what I say you say God one point say you na dey fly you know we said the you will say the body one link in say God that yes dabi one link in say o to me supernatural Obediah say one the fans go we ase okay one no say kwai wo say when say nipa when say nipa plan wase when na brasia bros wo plan wase you sitting ko sitting me jane sa di ko juice ni wom asene wom brasia get asene wom po we ga ho brasia sa se yenkunu ma nyanko pasmo ayo pepe emre kwai anunti nyanko ponso ma na so ho brasia bros wo tina ponso de be won so dance am na bodom dia abudi ni aso na ho ho ase na ma so baby apo pedi odi nyam dum bia nsen kam bia dumadem bia bra ho ase do di bala hu kase de ba wu de hu ketwa e wo wade nim yes no on ko so padaw sala tie mi fi na wu ni fa always wo ba ko fu na opon nim me ya ba ko so ne kase ba mu kasa bodum edi aburu bi enti ya dum ni wo na wo bra se wo lati sitting in ati ya dum ni dia putin ni na so se yesu wadin se yesu ambasia kitin mun osrofo Adom Kyei Duah din fa wo se mu se ade nko a osrofo ani osrofo asase sofo ani asase sofo ko to be gina ga da ko to wọ́n mọ̀ obi àbọ̀ brakun kọ́ mi apẹja ní sẹ́yà wọ́n ti àndé mọ́ náà yẹ sọ́ba wò pèsè Yéṣu kọ́sọ̀tà yìí náà yẹ dẹ́bẹ̀ ẹnkoto tẹ̀tẹ̀mọ̀ mpẹ́mu nkasẹ́ Yéṣu Kristo ebi sọ kò bó obi ẹsẹ̀ bọ̀ ṣiṣẹ́ Yéṣu mi sẹ̀ tìmù nyàpọ̀ náà mọ̀ sá pa wọn wà sẹ́ni bá ní mu nyàm sá ẹ̀nà àdé wáyé ntì kankọ́ wọ́n Yéṣu Kristo Yéṣu Messiah ẹni ewurade ẹma ẹja nyankopɔ mu nyam ẹdi asẹ wò tó fọjá wọ ẹni mu nyam wọn náà yẹ ni sáà ẹdi sẹm 5 verse number 9 to 10 Revelation chapter 5 ètò ọmọ akwa ẹsẹ wọ fún fún nkoto no ne fún 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 nkoto no o ti asa wo bẹ o bẹ kọmpẹ wọn wọ ẹyi yàtọ̀ kọmẹsì ẹtọ mi náà o pàtó wo ẹyi Judas jẹ kọ wọ duro Judas tún ní kọ wọ duro báwo kasa Revelation 5 anana safura de kawdo ba mo kasane ko verse number 9 yankwe o to mo fufo se ya to don fufo se wo fata se waya wo fata wo gwama no wo fata yes ko
Sabot enwoman sawote enwoman o bia ne so ano na wo bia ne so ano efuse yakun na wo ni mocha na wote mocha atoya ne na kopa atoya ama wotumfo sha wo efumusia na okasa ene enkrofo ene amani na mu ene amani na mu waye wa ahimai ya na waye wa na ahimai de bade asofo ne na kopa e ama wotumfo ya we obedi asase so ahene nti wo na wo fata se ogesa enwoma enyesa sanity Africa verse number 8 Bible nkasa be pato o say jankwe na oje enwoma no atesfo ba nan ene mpemfo enu na ene mpanyimfo dodu nan no hwehwe ase egwama no mu wo mo hwiase o hefa egwama no mu na wo sam mpanyimfo no no pa okutom atesfo ba na wo no pa okutom wo mo yina konkotidanim he ogoma nanim wo nyina kro esenko wo don le ba pa okwa onsaka dabi don le ba pa okwa onsaka bia Matthew 11 verse 11 today fukai Matthew 11 John the Baptist power kwa Adom Kyei Duah wonsaka bi dabida mako compound to otro dia wanya che wo so wo kura no we powerful yes no bam kasa na papa no Matthew 11 na ono amana do mro so mo amen na wankum wa amana bi fa ma so na wankum e wo boni no Jago Paman na ye de mano. Me fi Adom Kyei Duah John the Baptist so ben no. Matthew 11 verse 11 so ma wo ben wo mo a. Wasi Yohanes boni. Na so no awso no Yohanes boni no dia o sawo fo kra no we ka Yohanes boni. Na wo dia o ma wo so a we sabo fo ni na hu konkom Messiah. Also for Adom Kyei Duah o kan samo. U din komo. Also for Adom Kyei Duah o din komo. Na be eni ba be yo diodium esamrane ne de bi sidani o ne de bi sidani Babylon kwa hwiase de kan hwiase minia Revelation 5 yanko verse number 8 yanko no na ode onuma no enti wote enuma no just for ba 9 to verse 11 say onipa eti wiase a ma wo mo no obi ne wo so do si Yohanes boni ba wonu mpon de o yaketo so kwa yakese na wo de o kokompe aside otu for yawe no do yakese power abodie mo so no yes wo do kokompe no sana ni wonyam no wo ni nyaba ba person de no for 500 years no kode 1 second kwa wunya 1 second kwa wunya mama mo kata Revelation 5:8 na de kamuzam sa yanko ni na ate onuma no eti waje ngoma no atesfo ba nan mpanyimfo aduonu na ade mpanyimfo aduonu na hwehwe ase egwama no mu fo na hwehwe ase no wo na kro esenko wo mo yina kro senko Alice kan fanfa hwam aye no mama aye mo tefo mpa bo ko to no fofo se ya to don go fro se wo fata se bo ngoma no wo fata sa wo ngoma obie ne nso ano no se wa ndi akoto no po che Yesu wa ndi akoto no Yesu wa 4:19 Revelation 4 yanko verse number the part of 4 verse number verse 9 o say yanko atias fo na se atias fo no ene monyam ade ni monyam ene edie ene aseda na de otia nwane so ama de otia nwane so na otia aseda da no a mpemfo aduonu na mpemfo aduonu na hwehwe ase de otia nwane so no nim hwehwe ase de otia nwane so no anim okoto de otia aseda da no okoto de otia da wo yi na botro mu gu anwa no enim kase no mu yo makonya ne o ma no moto mu gu akonya nim kase ewurade fata se ene monyam ene die ene tumi if you say na bo ne nyina me pa tende se enye otu fo ya we le koto no na ndeba de ba de nyemie no e pa Adom Kyei Duah a chefa Adom Kyei Duah a so fa no kede wo sen so bolo no to tonto pa dan so bolo ho men frama di aduane e compare obagija mo pon mo nya fa ani ko mizani mo nyam na wo wiase no for 500 years wade fun bo amen afa ba ne nche no amen na omumbo ni wi fam ne so yes na onu nyam pon no ano en kasa nche no mo na akoma man ho so na adwe man ho so na on se sanfri ba bia open kono na wanto oseyem ye de ana osi e wa ha